I don't know because he loved me so he died for me. Amen. Amen. Because he loved me so. Because he loved me so. He died for me on Calvary. Just because he loves me so. Because he loves me so. Because he loves me so. He died for me on Calvary. Just because he loves me so. Oh, Amen. Amen. Vanhu va Modimo kaofela mo lebitsong le le na le matla la Kriste Jesu. Amen. Amen. Le thabile vanhu va Modimo. A re betheleng Modimo matsogo. Ke rata hape ke dumedise batho kaofela vanhu va Modimo le ba e ka bang ke la mathomo re tle re go tlhokopanela le bona ka mo tlong ya Modimo isikantlo e re tseba gore Modimo o dula mo yona le ntse e botlhokwa e Modimo a khona gore yena a dile mo yona. Amen. Mara se ke rata mo stlisa mo baneng ba Modimo gore mo profeta a bolela o fela a botsa batho here we don't have any creed, we only have Christ. A bolela we don't have any law but we have love. Fela a bolela we don't have any book, only the Bible. Amen. So ke se re leng sona ka mo batho ba Modimo a ona molao mo a ona motho a tobela go melao fela ke lerato. Mara Jesu wa bolela mo bukeng ya John chapter 14 a re mang le mang wa re wan rata o tshwantsa go mele melao ya ka. Amen. Wa bolela a re iseng melao tletsi manzi aka because so that's why ke bolela manzi a re mo we don't have law, we only have love. Ke manzi a bolela ke mo prophet ene ka o tla a tshwanolfatsa ka tsela e makatsang bana ba Modimo. Then o tle lo senyana go ke to rata re no fitisa taba e ke le Paulo o rata o bolela mo bukeng ya 1 Corinthians a re bana ba se ke le go putla evangeli
elina ki utloleng ka ba bangwe. Amen. Le nna ke rata go fitisa taba elina ki utloleng ka ba bangwe ba ibolela then mafelong evangeli elina ya fihlela modimo a tlhonolofatse. Ke tlo rata re bana ba modimo re bule mo Bibileng tsa rena mo keng ya John chapter 16 re thome verse 7 to 20 modimo a re tlhonolofatse. Amen. Re tla thoma ka John chapter 16 re bale from verse 7 to 20 and then re bale scripture tsa rena tsa bobedi Hosea chapter 4 re bale verse 6 fela modimo a re tlhonolofatse. Chapter 16 from verse 7. Umbe ke le botsa theretso ge ke re wa le hula ge ke tloga gobane ge ke sa tloge molwedi a ka se tle go lena fela ge ke ya ke tlo moruma a tla go lena gomme yena e tlo re ge a tlile a tlo lemotša lefase se ile go sebi le toko le katlholo o tlo le lemotša ge sebi e le se se ntumetse e le go se ntumetse o tlo le lemotša se ile go toko gobane ke ya go tate le ka se tlole mpona o tlo le lemotša se ile go katlholo gobane mmuši wa lefase lena o a thotwe ke sana le tše ntši tša go le botša fela ge le bjale le ka se kgone go di rwala motla go tlile moya wa theretšo o tlo le sepiša tsela ya theretšo moka gobane a ka se ke a bolela tša gagwe o tlo bolela se a se kwilego a tlo le tsebiša ke di tlootla ke yena a tlo go mpa letlago gobane o tlo tšea go tšedilego go nna a tsebiša boleng tšohle tše tate a nago le tšona ke tšaka ke ka baka leo ke itšego o tlo tšea go tšedilego go nna a le tsebiša go šetše lebakanyana le se sa tlo mpona wa tlo botša wa feta lebakanyana la mpona gobane nna ke ya go tata mo barutiwa ba gagwe ba bangwe ba botšiša ba re o rang ge a re o šetše lebakanyana le sa tlo mpona ge a re go tlo botša go feta lebakanyana la mpona ge a re ke ya go tate ba re o rang ge a re go sa šetše lebakanyana se a se bolelago ga re se tsebe Keto a tseba gore ba rata go mmotšiša a bolela le bona a re na le nyakišana taba ye ke e boletšego ka re go šetše lebakanyana le sa tlo mpona ruri ke a le botša le tlo lala go lola mme lefase le tlo thaba le tlo diamišwa fela manyami a lena a tlo fetoga taba. Amen. Re ba le le re sa im ka maoto Hosea chapter 4 verse 6 fela. Amen. Scripture sa bobedi ke Hosea chapter 4 re tlo bala verse 6 fela modimo a re tlhonolofatse. Amen. Hosea chapter 4 verse 6 fela. Yeah. Tšhaba sa ka se feletše ka go hloka tsebo ka gobane tsebo e nyaditšwe ke wena le nna ke tlo go nyatša wa se tlo o eba moporista wa ka le bana ba gago ke tlo ba lebala ka gobane o lebetše molao wa modimo wa gago. Amen. Atrapeleng. Tatana wa hina we le matilweni hi ta emahlweni ka wena sweswi xikwembu xa matimba tatana eka pfunzo saseka swonghasi hi ta hi ri ni ku pfumela xikwembu xa matimba tatana tanihiloko hi tshembisiweke loko hi ta eka wena hi ku pfumela hinkwaswo leswi hi swi lavaka xikwembu xa matimba tatana hi ta swi kuma kutani le ka mpfunzo saseka swonghasi xikwembu xa tintswalo hi hina vana va wena lava hi ta emahlweni ka wena hi timbilu ta hina hinkwato xikwembu xa matimba tatana ni ku pfumela leswaku a swi teki munhu wa misava leyiwani ku twisisa rito ra wena xikwembu xa matimba tatana kambe hi loko mo kwetsa mo ri kona eka munhu xikwembu xa matimba la nga kota ku twisisa rito ra wena leriwani ri hlayiwile xikwembu xa matimba chika xikwembu xa matimba tatana i vulavula na hina xikwembu xa matimba tatana vulavula hi tlela xikwembu xa matimba tatana leyi i rhandzaka vulavula hi yona na hina i laya i sola xikwembu xa matimba tatana tanihiloko xikwembu xa matimba tatana swi fanele leswaku hi ta eka wena xikwembu xa matimba tatana ku hava xin'wana lexi hi nga taka eka wena hi xona handle ka loko nga rito ra wena
leri Xikwembu xa matimba tatana i nga ri tisa emisaveni ri tshembisa leswaku a ri nge chiki ematilweni ri huma Xikwembu xa matimba tatana ri nga endli ntirho rito ra wena a ri endli Xikwembu xa matimba tatana ntirho etimbilwini ta hina hi twa leswaku loko hi ta huma eka lomu ako Xikwembu xa matimba tatana hi tlheleni emakaya ya hina hi ku hambana ka wona hi twa leswaku himpela Xikwembu i kona and then i vulavuleni na hina ka tikisa Xikwembu xa matimba tatana hinkwaswo leswi vito ra matimba ra hosiya Yesu Kreste wa Nazareta amen vanhu va Modimo ri kasi ya malulo amen Modimo a ri tlhonolofatse vana va Modimo mo ri valile mangwalo a mavedi scripture sa rena sa mathomo e bile sa John chapter 16 mo ri thomile mo verse 7 ke rata taba e vanhu va Modimo a ke tsebe gore bror o itshwere mo la ka sisman a re valele fela verse 13 ona mo la John chapter 16 a no re valela fela verse 13 Modimo a tle a re tlhonolofatse amen ka English ya John chapter 16 verse 13 fela. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak. And he will show you things to come. Amen. Really, vanhu va Modimo ke lebeletse tsatsi le lengwe moprofeta ne a rera a fetsa go bala this scripture vanhu va Modimo a title this message is a guide. And mola a tsebiseng batho gore ne a rera fru a rera ka message o mongwe o mo difference mara a fela a o botsa phuto or today into bana ke taba ke rera ka a message o tla gore a guide to my life for my life. Amen. And then a tsu ke ra ke bala message o mprofeta na rera ka ona ke bona a khotile yona this verse 30 ya bolela ka re bukla brora a ibala mola a re howbeit when the Spirit of truth is come, he will guide you into all truth. Amen. So says Rauri, mo profeta yena o rile a bolela ka these things are guide, e guide ani bophelo ba hae. Amen. Amen. So le nna ke rata re ba Modimo ke ska change this topic e be ka mo profeta a ile ka teng re no bolela fela ka a guide. Because really batho mo lefatsheng ba Modimo ha re tla ha o ka re wa tsamaya o ya pleke go sa itsibeng ka nnete o tlhoka motho a tshwantse a o guide re a tseba gore le bana ka mo hae a ba tla bana ba Modimo a re blessa ka bona bana ba rena re ba tshwantse ba tlhoka guide ya rena as parents gore mo lefatsheng ba tshwantse ba tsamaye bjang ba phile bjang so mara gore o be motswadi o a tseba mo guide le wena o tshwantse o be le a guide. And then mo profeta a bolela ka this guide mo profeta a tlhalosa lentswe la Modimo ba Modimo o le tlhalosa ka mekgwa e mentsi and how o bala bibiri wa kra ka nnete lentswe la Modimo le ka mekgwa e mentsi and la suta di titles tse o kry bana mo tlhaka Modimo a le fang di titles tse ka gona bona le mo re khona go bona re lentswe la Modimo is a comforter and then la pita ka nnete is a comforter. Amen. And then mo profeta a tlo bolela ka this message ya a guide a tsia lentswe la Modimo re lentswe la Modimo ke yona guide ya bophelo ba hae re a moela sister Modimo a le tlhonolofatse. Amen. And then re mo lengwalong la rena la John chapter 16 re thomile from verse 7 to 20 Modimo a tle a re tlhonolofatse. Amen. So scripture se re fetsa mo se bala bana ba Modimo as long as uli muthu o tla mo lefatsheng o sa tsebe go yang go hona needing o tlhoka you a tshwantse a o fe a guide. And ka re muthu a tshwantse a o fe a guide mo profeta a bolela ka a guide ya hae bana ba Modimo o bolela ka the Holy Spirit or the Holy Spirit is a true guide. That's why ke rile motlhaka Modimo a re balele mo la verse 13 ka English ya bolela re howbeit when the Spirit of truth is come he will guide you into the truth. The Holy Spirit only will guide you into the truth. So this guide bana ba Modimo a o motho yo o ka khona mo fitela pleke ye o yang yo mo yona as long as na a guide. Then le rena bana ba Modimo re tlile re mo lefatsheng and the main purpose re boletse ka this thing ko morao ha gore Modimo sa a sala a ira motho ne a irela gore yena Modimo a tle a express mo motho and then ile le baka la re Modimo re a tseba gore Modimo o go le odimong and of which as come khorina na ka teng re ke go le odimong dimo go khole kholo Modimo o gaopele rena because le mangwana a mantsi a re tlhasetsa gore le tsela Modimo a le khole le wena le gaopele le wena le mo molong wa hao o ya ka re wena o bolela bjang le tsela Modimo ene o expressa bjang no bana ba Modimo the guide e re libeletseng re le ba Kriste rena e tshwantse re guide is the Holy Spirit. It be our guide.
That's why scripture say ne re fetso se bala mo sa bolela matse a re morena Jesu bolela le batho a re ke sa na le tse dingwe tse ka le botsang tsona mara impa le ka se khone go dirwala because moyo mo khetho a o se o tle mo lena and ha nka se tsamai le ka se le ka a ona selo se se ka le gola ke tshwantse ke rutwele ho ntate o ra ke le go ntate ke tlo le khupelela ntate molwele mo romela mo lefasing gore a tle a le lwele ba no la bona re moyo mo khetho o fihlile ba modimo ke guidance ya rena e bile morena Jesu a re ke molwedi wa rena ba no ha rena o na le a guide ngwana modimo the true guide will guide you into the true way. Akaso titila emwe to lata mtu fatila ya need. Because morena Jesu ri abona ka ye ka buye morena Jesu har bulela ka e Holy Spirit ba ba mdim teto rata re understand these things akituru ba mdim morena lo iphana bona gongwe re ba le milaetsa ya mo prophet. How ka bala milaetsa mo prophet ba bangwe ba le na le dibuka tsa bo the 7 church ages wa ibala o tlo kreya ro o di tlhalosa bo mo prophet ene o compare le mangwalo o tlo khono bona re bulela ka e Holy Spirit re bulela ka motho mo one re bulela ka Jesus Christ and of which this Jesus Christ o ke ena lentsi o ka se separate moyo mo khetwa le lentsi ba ba mo ke ntho e wa that is why rena our guide is Jesus Christ and then wa bulela le ena are heli khupela ho ntate nna ke ka leina la ka nna ke tlo bolela le ntate ka re Jesu le ntate ke motho mo wa re tla bala mangwana re tsela go pele a tlo re bontsha gore modimo le morena Jesu ke ntho e wa mara se ke rata gore ke se a holo mo bathong ke molaetsa o go balile mo prophet a bolela ka this guide or this guide ha itlile mo lefaseng ke tlo ba e dirai so se se ra gore re tshwantse re be le a guide bana ba modimo re a tseba re modimo a change program ya hae mo lefaseng re na le ka tsela e mo profeta wa rena a re tlisetseng kutullo bana ba modimo ya re tshwantse re tsebe mo tseleng ya borapedi re tsamaya bjang re tla no fela re go putsana le go morao ka tsela e mo profeta modimo a mo fileng kutullo ya o tlhaloganya re ha re bolela ka kereke pila mo lefaseng a re bolela ka mohao o kopaneng mo mehao e ka anywa bana ba modimo ya ba e mebotsi e pila ya khabiswa ka mohare mara a se temple e modimo a itebeletse that is why a fela a bolela a re a hona temple e le ka ha mo lefaseng ka matsoya lena and then na modimo ka tlaka tsena mo yona modimo a ile temple ya ena temple ya hai bana ba modimo a itukisetsa ka mokgo yena anya ka hona re yena a tle a tsene mo and then a khono the express and of which temple e modimo a ile ke mebili ya rena bja no hona le ka tsela e modimo a tsibili a bona gore lefase le re timetse ka o tlhoka tsibo a ke re scripture sa rena tsa bobedi se la re se a bile se re tšhaba sa ka se a go se a nyella ka o tlhoka tsebo and then modimo a bona re lefaseng ke tshwantse ke be le tsela e nka berekang le batho ba ka go lefaseng gore batho ba ka ofela ba khone go boelana le and then modimo a tlisa tsela ile e one fela ya re o tshwantse a khone go tlhaola bana ba hae ka a guide a tshwantse a iromele mo lefaseng re ka lebela ka the church ages e ka mokgo modimo a irileng ka teng bana ba modimo a dire le a tseba rona le 7 church ages re bona re na le 7 church ages bana ba modimo wa re bitsa o tshwantse kwa yena bjano age e nngwe le engwe modimo bana ba modimo o iromela a guide ya yona gore modimo a change a pattern a re ka bona ka mo the 7 church ages re na le age ya rena ya mathomo ya Efesi mo modimo ne a re o file this age Paul or give a guide ya bona because Paul he was a prophet of the time that ya if I'm not mistaken is 53 up to 170 AD and then modimo as change pattern a re age e latelang bana ba modimo le yona a ifa a guide ya nako ya bona ile a prophet ya re ti ha o tsamaya modimo bana ba modimo o re biletsa o tla o yena go maodimo then le rena bana ba modimo re a tseba re phela mo nakong ya church ages ya go supa of which re tshwantse re nyake our guide ka wa nako ya rena o ke mang our guide ya nako ya rena because ka mo re ka di bala ba hopolang go morao re a tseba re church age engwe le engwe mo profeta wa yona ene le mang re na le bo Arnias mola ka church age ya bobedi na le bo Colombia ka church age ya ya bone and then o fitela mo church age ya go supa ile rena ba re philang and these things ya the church ages re tshwantse re itse re tlhaloganywe ba modimo prophet o ibolela straight or a se mabitso a dikereke ke di period ha o ka tlhokomela period e modimo o ifile o thoma ka 53 up to 170 AD and then rena hona bja mo bana ba modimo re mo 2040 AD
ke period ya rena mo re phela mo yona with this period ke bitwa re ke laudation period ke na mo re phela mo yona and ha o ka bala mangwalo wa bala le message ya mo profeta o tlo khona bona gore rena ke rena ba generation ya laudation because ba profeta ba profetile ka dilo tse di tlo iralang metlheng ya bofelo and then ha o ka re wa dula wa lebela o tlo khona bona this is laudation age and the laudation age di ina le characteristics tsa yona re ya di bona taba ya gore batho ba tla tsamaya ba bolela ba re bona ba na le borapedi mara ba hana matla borapedi batho ba tla tsamaya ba bolela ba re bona ba tsiba ba sena tsibo batho ba re ba bona mara impa ba sa bone ngwana modimo re ya tsiba re le lengwalo le la laudation e jare le bala mola Revelation chapter 3 le re batho ba tla tsamaya ba re ba apere mola ba sa apara ba thubo as long as o ka re o tsamaya ngwana modimo o sena a Holy Ghost Knitting etseng o tlhubutse that is why dia Satan a o tlhubudisa diaparo tsa natural a re tlhubula so apare so a o khono understand because wena o tlhoka moyo mokhetwa as your guide mara once moyo mokhetwa o le mo wena as your guide o tlo o tia ngwana modimo because ona le something se mo prophet a se bolela ka the God a itlile a re moyo mokhetwa le lentsi la bolela le re moyo mokhetwa o tlile o ka se bolele dilo tsa one o tlo bolela tse modimo a re o tshwantse o di bolela that is why motlhanka modimo a tlisa lentswe la modimo o rapela taba ya re a se ka bolela dilo from knowledge ya hae o tshwantse a bolele o ya ka mokgwa lentswe la modimo le re a bolele ka hona bjalo go tlhokala re le bana ba modimo re tshwantse this guide re inyake re be re kreye moyo mokhetho ka re morena Jesu a re nna ke a tsamaya ke ya ho ntate mara a ke le shifela ke tlo le romela molwedi ene molwedi o ke yena yo a tlotlang a tlo le ruta theresho ene le tse re ka nako ya morena Jesu tse ne re ka palla ka o di rwala mara moyo mokhetwa o tlile ngwana modimo re tlo khona o di rwala ka re a ke re a sala a bolela le bona a re ho sana le tse dintsi tse nka le botsang tsona go ra re ne a sa tshwere thuto ena tshwantsa ba rute yona mara because of batho ba ne ba sa le nna mmeng ne ba ka se khone o rwala this doctrine ene a tshwere morena Jesu bana ho tlhokala le rena bana ba modimo this scripture se tshwantse se fulfill mo maring a re ona le dithuto tse dingwe tse re ka se khone mo di rwala ba modimo as long re tla mo tsileng ya borapedi ka tsela ya natural ka mokgwa re le ka gona re tshwantse re ikwe naturally and then re phile spiritually gore doctrine ya itla ngwana modimo re tlo khone o rwala dithuto tse mara as long as re phila natural life e tla ra lentswe la modimo le tswa wa utlwa re mo le bethana le wena wa thomo ba le di-complain ka re no lentswe la modimo le bolela kana mara ha moya mokhetsa o le teng mo wena e tla ra lentswe la modimo le bolela le wena moya mo profeta o bolela a re moya wa modimo a o no punctuate ntho le lengwe ka amen o nya tshwantse o utlwa gore this is the voice from God o khona o bolela gore amen because amen e bolela taba ya re a o be bjalo 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 mara o tlhokala kereke ka bo yona batho ba modimo e tshwantse ka reke ka bo yona e be le a Holy Ghost as a guidance and a kereke ina le a Holy Ghost as a guidance re bolela ka batho ha re kopane re le so gore re ka o fela ha rena our guide is one it's a Holy Ghost that's why lentswe la modimo la thatela taba ya re our guide is one Ephesians chapter 4 modimo a rena ko mo one mmele ko mo one moya ko mo one le kolobetso ke one le tumelo ke one bjalo ha re ka dumela mo tabeng ya re na le a one guide re tlono tsiba ha motho ha re ya servicing re la ra ro bona ngwana modimo a yem ka mo pele a preacher gospel modimo a re service o ya ka lentswe la modimo e ska ba taba ya re ka isi kerekeng ka re beke e fitile ba re rile ka nna ka midiro ya modimo a o khalimela ka yona ngwana modimo khawana le yona mara fela e ikhonala ha o ka dumela moya wa modimo o tle mona o kamela khono o sia se moya o se bolela ka ke re moya wa bolentswe la bolela le re yo ana le tebe a o tsetse moya o se rutang go diphutego gano this Holy Ghost ba modimo a ino ba a Holy Ghost fela ya a guide mo profeta o tlhalosa ka mekgwa e mentsi Holy Ghost I feel is a teacher and then as a Holy Ghost I feel is a teacher mo wena ngwana modimo a go tlhoka re preacher e tshwantse e fitlhe ye memo yo botsoro ngwana e somrele le se asinya ke tse dingwe well di preacher ba ka o botsa le bagolo ba kere mara tse dingwe modimo wa di tlisa mo wena self o khona o tsiba tse di lokileng mo pele ha modimo le tse di sa loka and then wena wa khawana le tsona because modimo wa bolela a re ditaba tse ke di tsiere ka di fitlela ba botlhalo le ba tlhaloganya and then ka di butulela ba ileng ba yana le wena o tla ka boikokobetso o ba ngwana modimo and then o laole ka moya wa modimo tse dingwe modimo wa di tlisa mo wena o khona o tsiba bobe mo pelaso sa modimo le tse di lokileng mo pelaso sa modimo ka re
That's why Morena Jeff Arle, Kisana Lite Dihis and Galibutan thought, Marimpa, Lekas Kuru Dirwala. Maralir Kita Mike Untate, and then Akili Untate Kitoli Rumela Mului. And the Muluria Utokono Arwanengur, the people there Morena Jeff Arle Rumele Mului. Ki in Mo Brune Abala Hona Mona Linwala John chapter 16. Verse 13 Abrur Ibala Mona, you will how bad when the spirit of truth is come. He will guide you into all truth. Amen. So the main purpose are moya mudimu uteba na mudimu. Utela ufike uli utulele niti ya mudimu kam holy kaho. And the this truth ba mudimu is the word of God. Car lenzila mudimu mu profeta ulela ari anke lenzile lengwele tswa mo motho ebe maka. Mara lenzila mudimu lona libe nit. And lenzila mudimu ali chechi ba mudimu ditula le kam holy le kaho. Bano mu profeta ha tsela pele a bulela ka this message. Are ki guide ya bophelo ba hae o bolela re mara modimo age engwe le engwe o selectela a guide re ati akiri ke tlotla di tlhalosetsa ka di 7 church ages o re bona re age engwe le engwe modimo na ai rometse motsita wa ye wa mo profita wa na go motsito mo re modimo na ba fa mo profita wa na go ya bona because lentswe la modimo le tshwantse le tle mo profiteng ba mo and batho ba latela the message of the prophet ba ka stimel because le yena hona le go a tseyang go tene or a guide then go a tseyang go tene mo profita o tseya from the Holy Ghost then mo prophet a tseya from the Holy Ghost the message ha ndi tlhola ke utla ba tlhanga ba modimo le last week message o tlwela o rera mola ka Saturday uri na go mo re tshwantse bana ba modimo re te our prophet of the time remele go thore re now is me ke tshwantse ke face le modimo se modimo ne a se dira ka mo profeta wana go ya rena hore re le monna a ka se dira ka re modimo a change pattern ya hae o no tlhoka fela batho ba batlang ba dumele mo lentsweng la and then aba fit this Holy Ghost ibe yona mulwedi wa bona and then ibe guidance ya bona and then modimo ate aba tlatse ka moyo mo kgetwa ba te ba tlhaloganye se ile ngwele ya modimo dona moyo wa modimo o tlile ngwana modimo as a guidance ha ba re o tsamaya mo tsileng wa tlhoka motho wa ka go guide ka tsela ya right ngwana modimo o tlo ba a lost person mo tsileng ya hao ya urabi dona modimo o bona tsela ya o tshwantse a tlise motho o kore engwe le modimo o ifa a guide e tshwantse e guide re di file example ka first church age ya Efes mo modimo at is the Paul dona se Paul ne a se dira mo bana ba modimo ka re modimo a church pattern ditaba tse ba apostol ne ba di bulela mo church age ya Efes di tshwantse di be hona le mo tsina go ya rena ya Laodicea that is why lentswe la modimo le re before letsatsi le fika ke tlo le romela mo profit and mo profit o isa yena gore o tlisa gore a tlo re tolla dipelo tsa bana o batswadi tsa batswadi go bana o ra re ka mantswa mangwe batho ba re generation e philang ka mo nakong e di tshwantse e dire se ne se dira ke ba apostol ka nako ya bona ya Efes because motheo wa rena o theole ka modimo ba Efes mo ba re nga tila ya go lapedi ba ba dilo tse di tsamaya di sinya because ba tlhole ba tsamaya ba tlhoka a guide bano modimo a bona re tshwantse ke romele a guide before letsatsi le la le file bano our guide ya nako ya rena bana ba modimo nka se bolele ba bantsi ba bale ka mo ara rena re tlo bolela ka Elia o bibele mo project tsepisteng yana mo ke ya Malaki ya chapter 4 ya ke tlo le romela Elia ke the prophet wa nako ya rena bano o re mo profeta o tshwantse go ngwana modimo wa o na le moya o mokgetho o tlo tseba o identify the right prophet of the time because se a leng sona o tla ba atla a tshwere lentswe la modimo that's why ke rile ya ke thoma bolela mo ka khota gore ke a rata mantswe mo profeta o bolela gore we don't have any book except the Bible and then bana ba modimo a rena molao o mongwe except the word of God bano mara ke bolela ka we don't have any book except the Bible. I'm not saying gore ke discourage gore bana ba modimo discover the spoken word you must go and read the spoken words bana ba modimo knitting a tletseng you are blessed o kre o be ngwana modimo o khona gore matsatsi a ka jeno o kopana le the message le ka mara spoken word but ba bantsi ba brulisip it can be a witness ba re fela re ba sherela hanyane wa bona re sa tshwara di spoken words ba botisa re mara lena ditaba tse di degree ka because a le bolela le re ya bibele ra degree so once o kra motho a teng o tsia gore o mwadima disco ba a itse ya ngwana modimo a sanya go fa yona back wa o botsa re mola ke a ja ke a khu bano o ba mashabi ha o kra ya ngwana modimo a leng blessed a re ka mo ara message a iphina go ya go bala message brulisip is my witness re na di spoken words tse di phatlaletseng ka montle batho bana ba modimo le ba sanya go kopana le ba ba re tshepisa mystery re bona dibuka tse re tla reka tse dingwe rena e fili ya rekile o re abe a o botsisa re
o patetse bukae go fe tšhelete wena o tla reka engwe. So ke re mo ke tla letsa taba ya ha ke re we don't have any book except the Bible. I'm not saying re stabala the spoken word. This spoken word ka nnete ngwana modimo di na le tlotso. And o tlo bona ka o di bala mo profeta ne a rerane a sa rere silo. That's why ina this message a ke tlo bala mo profeta o thomile a bula this scripture sa John chapter 16. Yes. As thoma ona mola verse 7 as bulele na fetsa a tsupula verse 13 ya hore how the Holy Spirit, when it comes, it will guide you into all truth. Yeah. And then my prophet, this message, I'll title guide. Amen. And then I'll present the I'll say this message. And Baba check but hearing this message. The Holy Spirit is the guide. Nothing else. Yes. That is why my prophet brother makafula sala mbuta tabe mu arahubala dispoken with utlhokomele mar asitabe o tshantse o be careful too much ka yona ka re modimo dilo tsaya wa di fitla ene o di fitla ka bonono. Drama ya mo profeta is not a professional way, but the message inside wo bolela le motho be o tshikinye pelo ka re ke se modimo a senya ka ape modimo anya ka o bereka bantu ba modimo aka sino re tlisetsa re tla fa example ka Nicodemus mo Bibeleng. Nicodemus a re bala ka yena mo Bibeleng mo John chapter 3. Bibele ha mo tlhalosa botse he was a master of everything. And Nicodemus bana ba modimo ne a master lo tsamaisa phuto ya. And then and he was not just a teacher go kerekeng, he was a teacher even around the community. And a re ka tsaya Nicodemus ra mo compare le nako e re phela mo yona re gore a re bolela ka a master bana ba modimo a re bolela ka motho a graduate ka a 4 years degree. Re bolela ka motho a fitileng le di doctorate and then aba a master. Mara yirle ha ita mo tabeng ya modimo a re bala ka all this qualification. Yes. And then aba a tloa ile boshiu a khukhuna a ya ho morena Jesu. And se ke se ratang ka Nicodemus ka dilo tsotsotlhe even age ya hae bana ba modimo ne isi ne afita morena Jesu khule ka mengwa because morena Jesu le a tseba re it is about 83 years ya IPT. Yano Nicodemus hape ka nako ena a tlokokona ya ho morena Jesu bana ba modimo ne tsebo re ne ana le 8 something years. So ka compare that age ne ila too much difference. Mara Nicodemus zang a lebella age ya hae a lebella thuto tsa hae o tluile a ya ho morena Jesu a re yola le ha nna nka mbona ka lithola na mara ke ngwana mara ditaba tse a di bolelang di tla le odimong di bona ka spirit di tla le odimong. Bano le mo profita bana ba modimo batho ba ba tse lefase le monyaditse ka bona ne ba tlhokomele di professional tsa bona ke ka go ba le ka go mara o re o bala me message and wa rapela re mo wa modimo o tle mo wena o khono o tlisa the main thing ya modimo a khedile yena re be the prophet of the time ne a tseba re hona dilo tse dintsi tse a di fihlileng and tse di fase le ka se khono di bona ka re ba tla ba bona ba lebele ke status sa hae kana ha re tla mo tabeng ya modimo ba modimo ha lebele status sa motho and ebile modimo ha lebele nomoro ya batho ba tsenang service ka ke ba bantsi mo kana modimo o counter fela character ya motho. That is why le tsela modimo la bolela re o mongwe lo mongwe o tloa hlulwa ka se a tla ba a se ufuleng. Le molaetsa ka mo hae bana ba modimo ya reriwa ka metlhale ka matsatsi ho reriwa le melaetsa ya go examination maloba kore that week ya na go prepare la conference ba modimo ke bile blessed from Sunday up to the end of the conference. Muthanga modimo mo o tlile after a rera message wa examination. Are as a Christian tloela go compare because ka comparatism o tlo sala sa wena se o chance o se dire follower Jesus Christ because Jesus Christ is our guide. Amen. Ka go compare ke ri ngwana modimo ke bone tate se mang a ira so a re le nna ke dire o mongwe lo mongwe a iperekela ba modimo emile these things we tshwatse re tie serious ya re from le ko malapeng o sana le ba bangwe ko malapeng re tsia dilo so granted ke tshola ke ba o tla le bo brother ka motle ba bolela ra nna mosara ka phulusito o lokile no Bibele yiri batho ka o fela a re sukulweng mang le mang a kolobetse mo leneng la Kristo Jesu and a re kolobetswa mo leneng la Kristo Jesu re tlo fiwa neo e ke yona neo ya moyo mokhetho and moyo mokhetho ki yona molwedi wa rena ke yena yo a tabang a re guide re mo tseleng ya borapedi re phila bjang go bona se se ira mo bana ba modimo nako ngwe re bona message o ka a ona matla more special mo line ya rena ya bo blog white re tsia this message for granted ke tla mo pela batho ba ba holo ba kereke ra nna ke kweleletse ka modimo ke nya go kolobetsa
mo leineng la Kriste Jesu bana ba modimo ba tshwenya ba ntse ya ba kolobetswa mo leineng la Kriste Jesu mara after o kolobetswa ke dira eng nna ke pheta lentsi khotsa ke tsamaya ka tsele ke sa phela ka yona khato bana ngwana modimo wa se o tsia khato ya rena go nyaka kolobetswa mo leineng la Kriste Jesu a ke re morena Jesu o le ba kolobetse mo leineng la ntate morwale moya o halela and I felele mo le ba ruta o tlhokomela dilo ka o fela tse ke di laetseng tsona ke tlo bana le lena o fitlela mafelong a lefase ka go ba le rena bjang ka moya wa hae but as long as wena mar o palla ka o fulfila lentsu ngwana modimo o ba pula morena Jesu ha bi and as long o ba pula morena Jesu ha bi o tsi gore ka mo o no tlapela o tlatsa nomoro mara se sala o bala ho ba bangwe ba ba yang dihileng because modimo se a senya ka o nyaka gore batho ba modimo once re utlwa lentswe la modimo ha o ka tlhokomela that's why ke re ke encourage gore batho a ba bale message ya mo profeta a re wa se utlwa lentswe la modimo le o hlaba ho na le message wa re wa convince and consent a le la modimo le o hlaba ngwana modimo o tshwantse o be concern ka lona and then ha o ba concern ka lona o tsia di steps and the steps tse di o ba tsametsa mo pele ha yena sefatlo sa modimo and then mafelelo through this guide o ka stimule o tlo fihlella boneng ba modimo because moya wa modimo ke tlo re bro a re le o valele verse 13 a skiri mola ka English ya a re thoma ba ona mola 13 re no thewanyana ali anyani ka yona ona ka English yewe and then re khono tlhaloganya moyo mo kgetsa o tlile mo mothong o tlo dira eng that's why the prophet are this is my guide yona John chapter 16 ela e thoma ona mola verse 13 Howbeit when he the spirit of truth is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Aru bora bona moyo mo khetsa o tlile motho o iraile sa motho o ruta motho nnete Amen. a o tlika dikakanyo tsa hao ene yona nnete e moyo mo khetsa o rutang bona bana ke se ona o leng sona ka re the Holy Spirit is the word and the word is true bana ba modimo and wona moya wa modimo ha o tlile mo wena ngwana modimo se o tlo ira re go botolele dilo tse di leng hona le tse di sa tlang amen fela ha wena o bola pele o tsela pele ka yona bro. He shall glorify me, for he shall receive of mine and shall show it unto you. La bona re moya wa modimo ha o tlile wa o fihlile ngwana modimo o ka se di glorify we glorify dilo ka ofela ha re di dira for the glory of God Amen. and moya wa modimo ha o tlile ngwana modimo se o leng sona o ka se bolele dilo tse di tswang bo wona o tlo bolela tse modimo a re o di bolela and then se sengwe se mo prophet a se bolela ka this true bana ka moya wa modimo ha o tlile ngwana modimo a re this Holy Ghost as your guide. Once it comes, it will reveal everything to you. Uto reveal ngwana modimo letse ne di utilwe before the first day litewa mara ba yo modimo o tlile mona o tla o tulela tsone then o tsibe theresh that's why le dila modimo le re bona le tse di utulweng before the first day litewa mara ba baling elect modimo a tshetse moya wa hae mo bona wa ba utulela because moya wa modimo ha o fitlile o tla re o tla ba theresho ene batho ba tsiba theresho ba ba modimo ke theresho ke yona e tlo ba lokolla mo le fasting ba ba modimo re ka no tsamaya ra ikhalisa ka whatever se re na le sona a se sona se se tlo lokolla mo pela so sa modimo nnete ke yona e tlo lokolla motshaka modimo lo ba o re le a preacher mola aba a tshwansetsa ka Oscar Pistorius ore Oscar Pistorius o ile mona to mo mara ona ba no wa ithola ba ba di chelete tsa di paletse uri di ka molokolla because only the truth will set you free so the Holy Spirit ai fitile ngwana modimo will let you know the truth and the truth will set you free asikali ba ka la wena o tsiba bokana kanang sa wena go tshwantse o dumele lentswe la modimo and ha mo prophet a tsela pele a bolela ka semwe wa modimo o fihlile mo rena as our guide he will show us things to come. Amen. Ngwana modimo re dutse mo ka jeno re ka no tsiba lo re ke di 27 tsa April mara moya wa modimo o fitlhele o bontsha le tse di sa tlile mo ka re wena a o sa bona dilo ka matlhanama o bona dilo ka matlhasimoya so modimo ke modimo wa o se change ke modimo wa maabane le lefono le tao ya o sa felile se ha modimo ke se modimo wa o se change ba ba modimo ka lebaka la ile rena re le bana ba modimo ba re philang re change ka tsa tsile mo go tsuile so ka tsa tsile mo it is because moya wa modimo a o hona mo wena ha moya wa modimo o le hona mo wena ngwana modimo se lerato la modimo le le bang hona mo yena le mo wena le tlo dula le hona ka mokgwa o ka se tsuka tsa tsile lengwe
o re ka dina kutlwelo ya service ene bro le se ka mpa tshwenyang ka tena o re ke team di phone ka re ke a isura ka se phone ka na go tlo phone o tsi gore moya wa modimo a o hona mo mara moya wa modimo a o le teng mo wena bana ba modimo se thola ke ba utla go brothers ba re fela re kopana le bona mo bana ba modimo le ka midweek services moya wa modimo ka re o dutse mo bona they wish gore ka re ka ba le more services midweek so that modimo a tlo phela a le ka mo maring a rena because ke mwana modimo yo a na le a guide ya a Holy Ghost mara moya mwana modimo as na guide ya Holy Ghost o nya ka re dilo tsotso tšhono phela yena go putsio ana la tsiba bo sister today o kuluma ka rena service wa push kana wa tsiba sister ka re tshwantsere service ka boshu gore taba e o ibone e thoma from ibindi go lapeng le bana ba ngwana modimo as long as rena as parent re ka sa amwele this Holy Ghost it loba miracle for me mara wena as motswadi o ka ba le a guide as the Holy Ghost and then ba bona wena o tsama bjang o tlo modimo tlo rola morwalo wa gore o be le boima ba gore everyday o tshwantse o pushe bana ra re service they will know guide ya rena ke papa rena go tsoma mama rena and o le yena o na le something se se mo guide ele moyo mo khe ba mo a yang hona le rena re tshwantse re yeo ba no this service o re ba ba ibe le matla o batho ba ba bolo le ba banyane ba re tsibang nnete ya modimo and re tlileng ra ba ra ipofa ra re nya go kolwetsa mo leleng la Christ Jesus a re rapele gore how we are also receiving moyo mo khe a re rapele gore modimo a re thuse ka this moyo because ha o fikile wona ne moyo mo khe ko wona o tlo guide gore dilo tsa o di tsamaisa bjang e seng fela ka mo service it will guide you how to rule your family Bibele ya bolela dire anke banna ba ba bolo ba be ba o ruta banna ba ba tšha gore re phela bjang ba rate basadi ba bona bjang and then basadi ba ba bolo le bona ba rute basadi ba ba tšha ba tsebe re ba tshware banna ba bona bjang malapa ba bona bjang mara re tlhokono fihlela dilo tse you must have your guide as a Holy Ghost because ke mmereko o tshwantse o dire fela ha wena neo ya moyo mo kheta o le gona bjalo o tlhokala re le bana ba modimo re tshwantse re rapele ka metlhale ka matsatsi re anke taba ya rena e ska ba tsa ditepe fela sa re nya go kolwetsa mo leleng la Christ dula mo dithutong tsa nnete le tsa lentswe la modimo and then modimo ka metlhale ka matsatsi tla ba a o godisa ka lona lentswe la modimo and mafelong this Holy Ghost mo wena e tla ba is truly a story o tla o fila wena ka nnete wena bjano o na le something se se o laola amen ka ra o na le something se se o laola ngwana modimo brother tsa tsene wena a re rerela mo ka message wa a faith aba a bolela once you can have a Holy Ghost a o ka re o tswa furu wa yema go bus stop o khone o revealer today namela BCA o ska namela because wena o le ngwana modimo o yetela o pele ka o khetela dimo o re a bolela brata ka mona a no file example ka taxi a re le taxi wa tseba o tshwantse o namele e bya e tlo litsa music o mo bya because as son and daughters of God ona dilo tse dingwe ara tshwanela rena re entertain a fela rena lentswe la modimo that's right that's why mo profeta a re ra message wa influence a re ngwana modimo yena whatever gore mo lefaseng a ona se sengwe se tshwanetse se influence ngwana modimo except with the word of God mara ha o le ngwana modimo yo wena re o tlo thabela re influence ka dilo bona le nako o nyaka gore o be mo lefaseng o na le tsatsi le o nyaka gore o tle mo modimo o ka se khone ba influence ka lentswe la modimo abe a fa example mo profeta re o ka se re o le a brother kgotsa a sister wa robala ko taverneng kgotsa ko spotong go shuka moka o jaiva the following day Sunday we expect out mo service obviously o ka se khone mitana le modimo and even your expectation o ka se khone di meet because tela ya borapeli taba ya borapeli ba modimo I know ba ha re kopane fela mo borapeli ba modimo ke leeto la le sa feli le tshwantse le be hona lapeng le be hona tseleng le be hona le mesebetsing le lentswe la modimo la bolela bona Deuteronomy chapter 6 or 7 a sa fotse le re ditaba tse le di bolela le malapeng a lena le ha le tseleng le ya mesebetsing se ke sign ya mo sa re borapedi a se tabya re o tle ka moara service re batho ba tle ba o bone mo bana ba modimo a ratlela o bona na re mketekete o tlile service and mketekete o khona no mo re tlile re mafelelo re tshwantse re nyake modimo se a leng sona and then re tle re skwetse bonnete ba modimo amen ba mo profeta bana ba modimo o bolela taba ya re ha motho a ka tsamaya asna a guide o ba motho a tsamayang a timela le borapedi bana ba modimo mo tseleng ya borapedi hona le mo borapedi batho ba timetseng nnete ya modimo ka re ba tsamaya ba sna a guide hona le mo bana ba modimo ba bolelang ba re a nako ya moyo mo kheta o fetile a o sana nako ya moyo mo kheta as long ka bolela taba e ngwana modimo o tlhoka a guide because this Holy Spirit modimo o re promise re o tlo bana le rena o fihlela mafelong a lefa kana wena o bolela re nako ya moyo mo wa mokheta o fetile hora re wena o tsamaya fela mo tseleng a o sana a guide because a guide
say a guide a guide will guide you to the truth, all truth. Mrana Jesu ubulela manzi a booking 8 kaileleng re balele yona bro John chapter 14 o re balele verse 6. Ya na ka sala wena o bulela o re a usana a usana ba ya moya o bukhetwa o fitile o ra wena o tama fela mo borapeng a usana a guide. You never like that. John 14 verse 6. Jesu a re tsela ke nna le therejo le bopelo a ya tlawo tatere isikanna vana va mudimo a huna muthu aka yang ho ntate a isika yena Jesu beno le mo di go tleng go tsiba nnete ya modimo a huna muthu aka tsiba nnete ya modimo ntle le mo profit because modimo o thewa ka lentswe la a thoele mo profit and then mo profita a tlise lentswe mo phutego ka mokgwa modimo a tlabang a boletseng ka yena beno morena Jesu a bolela taba ya asi a ke yena tsela le nnete le bophelo. Jesus Christ is the way, and lentswe la modimo ke nnete ke tsela e bile ke bophelo, and Jesus Christ the Spirit and God are one. So o tshwere lentswe la modimo wena o na le a true guide mo tseleng o ka tsamaya o timela. So le nako e re phela mo yona bana ba re na le a guide e modimo a itseng mo rena, and a guide e modimo a itseng mo rena o re tlisetse mo profita wa nako le promise ya modimo o itlisetse mo rena Malaki chapter 4 a re ka e bala yo yotlhe ke chapter ranyana e nyana ya bolela re mitlhe before letsatsi le la boriti le fitla nna ke tlo le romela mo profit and mo profit a sa e tla ba a buisetsa dipelo tsa bana go batswadi tsa batswadi go bana ka no re rena nako re phela mo yona bana ba modimo o tlile mo lefaseng a re tlisetsa a guide, and this guide go re buisetsa back to the normal position e modimo a re nyaka mo yona beno ke mo profita wa nako ya rena of which ke yena Elia mara re bolele re ka ya ka mpho le jela modimo le kutulang ka hona mo nakong ya rena mo profeta wa nako ya rena modimo o mo file tsela ya re tshwantse re tlhaloganye gore a modimo re khone mo fitlhella hona le ka tsela e re tshwantse re be ka hona gore le mo profeta ba modimo a rera me message e mebedi e o mongwe a o rera furu o mongwe a o rera ntubana the statue of a perfect man la bona o rerile furu and then kana go na tshepisa service kana ka re ntubana ke taba ke rera ka message o re a guide of my life, and then ata are ya o guide ya wa ilibela ke same day fapana fela ke morning and then ke evening. Amen. So modimo ne a thewetse mo profiting ro atlo mo ka lentswe la modimo atlo ha a tabernacle a pillar ka lentswe la because this structure se re kopana mo tsona a se kereke modimo a idiveletse kereke modimo a idiveletse ke mebedi ya rena beno ke re tla bya go modimo bebedi re a re tleng go Christ ka tumelo and a re tla go Christ ka tumelo wa modimo moya wa modimo wa re go and then moya wa modimo a o fifile mo motho ona le tseo di dirang beno modimo a ba a romela a prophet of the time re a re bontsore modimo o ha yang tabernacle e philang ka mo motho. Number 1 modimo ba modimo o tla ka lentswe. And yena Biblia ya bolela yo na le hona mathomo ke mang le dine le hona mathomo and le dine le lo modimo bano o re motho a tlhaloganya re mafelong a be a create a guide mo profeta o re a bolela ka taba e ba modimo a tshwantsa ka this pyramid a ba a bolela re a ke re mo profeta wa e bolela re ke Holy Spirit bana ile Holy Spirit it's also a guide there wena o phela mo passing this Holy Spirit o tsamali le to la borapere o be o tlo khona o fihlelela mo heaven bano as long as ngwana modimo sena Holy Spirit ka nne o tsamaya o timela bano Holy Spirit bjale ka Holy Spirit le lentse bana ba modimo ke ntshwa bana ile ntshwa na le ntse di bolelwa wena foundationally o tshwantse wena o be le tumelo and how na le tumelo o thomile lieto ma also ke mathomo a tumbe ya lieto la borapedi malusana le ka mpo tshwantse go tsamaye ka teng re tlhola re opela ba re ditsela di tse pedi wena khete ya hao bona le tsela engwe e buleile engwe ke sesa bana wa bona le pyramid e a o ka ilibela ka mo profeta me message ya emijina re ra ka ona ya this pyramid ya bulela ngwana modimo ene e bulela le bophelo ba hao ka moka a o thoma borapedi wena o ka bona ele tsepulu wa kra no wa itsi ha ba thoma o irela bana ba modimo ka letsela wa rana ke a dumela this message ke a otsi mara wa ibona le wena ka mpo itsamaya itsi right ya tswalle yi bontsha straight re mo tsileng ya borapedi ka thuso ya moyo mokhelo
go na le dilo tse di tse tshwantse go tsamaye wena o di lata mo kare di ka se go fitisa go hae mo ya na le tsela modimo le tla mo wena o le dumela ngwana modimo le tsela modimo le bolela le wena and then lo famadi a o no felela mo felong ya ora nna ke a dumela mo le tsela modimo felong tshwantse o be le mediro ene mediro ya bona a re no se bala scripture se ke scripture sa mo hae re tlhola re se bala right through ke tlo rata re lemballe sona sa 2 Peter chapter 1 from verse 5 modimo a tlhonolofatsa verse 5 to 8 a ke tso bro ra strela ka re balela sona le ka English amen Second Peter chapter 1 you bala verse 5 to 8 ifela As believe la tselae ka botlhatsi bja moathulelo wa go loka wa modimo wa go le kwetswe le ba ba swanelwa go ke mmuso wa modimo o le tlokofaletswego o bala yona second so second Peter All right. ya ena bala ka tselae yale anke le phelele ruri gore tumelo ya lena e tsweletse bokwala bo tsweletse tsebo e tsweletse boitshwaro bo tsweletse kgotlelelo e tsweletse borapedi bo tsweletse leratano le tsweletse lona lerato ge dilo tšeo di ata gona le ka se dule fela le tlhoka dietwa ke di išago tsebong ya go tseba mong wa rena Jesu Kriste. Bantu ba modimo sa mathomo mo profeta a bolela o re re tle re kgone go ba re be boneng ba modimo o na le ka tsile a dira gore a servant ya Christ e be hona. The first thing, the foundational thing is faith. And tumelo bibele e tla ka utlwa and e tla ka utlwa ile tsela modimo. And the Bible that's why you tell us but ba tla utlwa bjang ha o ka ba sibile motho a tshwantse a yeme a be moreri. Mara preacher a le on ayo tshwanela o preacher ka re ba re wa preachiwa. Di tshwantse e rumiwe that's why mrena Jesu o na le batho ba ba commission le go tsamang le fasting le rere evangeli. Mara a fetso ba commissioner ha ba tloela fela gore ba tsamayo and se ke se ratang ka o tlatsa taba e o ka no bala John a rival ke no ikhota fela John chapter 20 gore la fetso roma barutwa ba imrena Jesu a re itlang nna ba ya o yena a ba fa moyo mokhetho a una something se ba feeling so then o lifase wana ba no litimates because o lifase a le sana e guide se lifase se le gore le ska ba e guide batho ba tlile ka dikakanyo tsa bona motho ha tshwantse a preach a gospel o tshwantse a be motho yo a tseneng sekolo pele a yele di Bible sekolong mara tsona e system e ngwana modimo ha o ile e lero ba kereke e be cool so much le modimo because batho ba tsamaya ka tibo ya bona and then batho a ba sa latella moyo mo khetsa go ba driver la o ya kae no ba apostolo ha re ka tla re ka hanya mo tirelong ya ba apostolo ha re ka ba tlhokomela ba apostolo ni ba laola ka e guide one ka moyo mo khetsa re na le ba apostolo ba babedi ba le mo profeta thola nga fa example ka bona e le Paul le Peter batho ba le ne ba sa preach in a one service like re ka mkhorena re le ka ho Peter ne a preacher ko servicing a preacher ka church order le Paul a preacher ko servicing ka le tlhabore le a preacher ka church order mara mafelong kra me message ya bona ya kopa a bolela a re bana a ibe ba rata basadi ba bona ne o kra le Paul a bolela ka le tlhabore le lengwe le Peter na bolela the same thing se le se bolela ka because guide ya bona ile one ile moyo mokhetho ha a bolela a re basadi ibang ba bushwa ka banna ba lena le ha ona le ba ba hana mo utlwa lentswe la modimo mara a ba bone mediro ya lena e mebotse ile ya o boifa lo ila chi ile Peter a bolela ka se ko servicing ka site eo ha o tlhokomela mangolo le Paul ka servicing engwe na a bolela the same thing o ka no ba bala mangolo a Peter wa bala le mangolo a Paul o tlo bona re ne ba sa preach plate one mara ne ba preacher selo se one because of guide ya bona ne le moyo mokhetho le na e re phila moyo na bana modimo re ka ba le different congregation mara se modimo a selimetse re tshwantse re tsamaye ka one doctrine ya no mo bro le swifina a fetsa gore balela hona ke rile mo profeta wa bolela a re foundationally ya re motho a tle a kreye neo ya moyo mokhetho sa mathomo go dumela mo lentseng la modimo and a o dumela mo lentseng la modimo o le tsia and then o kolobetsa mo leneng la Kriste Jesu and then wa fiwa neo ya moyo mokhetho no ya moyo mokhetho a ke re bebele mo scripture sa rena se la re butsing ka sona o re butsa straight bebele re o tlo re butsa theresh o ka se o tsamaise mo ngwe tle le re o tsamaise mo dilong tse o tlo bana le tumela be
ke tsela ya borapedi e ngwana modimo o tlo bana le tumelo na o bana le tumelo o tlo fiwa mata ya o tseba mongwa rena e le Kriste Jesu na o na le wa bona mo profeta o fela na go mo arera o mongwe message ta khota scripture fela ka tsbala mo ka knowledge ngwana modimo o ska be wa leka le tsatsi le le one wa leka ka tibo ya hao o tshwanetse fela wena o tsamaye ka tibo ya the Holy Ghost and dilo tse ha di le hona o mo Christ bibele re hona re ka se dule fela ra hloka dikenyo re tlo bana le dikenyo ha di phila di ata dilo tse mara o khona o bana le things ngwana modimo o tshwanetse o be le a guide the Holy Ghost the Holy Spirit. It is our guide and this Holy Spirit will reveal everything to us. And once modimo a reveal la ngwana modimo o tsiba se o tshwanetse o se dire le se o sa tshwanela o se dire. And now tsamaya wena a o sa re ira dilo ka re ha wa man bo brother ba le mo abamponi mo ke namela bisi le batho ba bangwe gore ke no phila bo philo ba ka no wena o na le ya guide you guide them ke thola ke utlwa ka montle batho bana ba modimo ba tsamaya ba go bala more especially mo sisters o ka se motlhokomele monna wa hao monna o tshwanetse yena self a tlhokomele ka moyo mokhetho that is why ntate yo ana le moyo mokhetho wa tsiba ra a tswa ka moya ke tswile ke shile la palaka and then ke tshwanetse ke o ke yang if o ya mmereko go berekela la palaka that is all ha kopana le bo sister ba bangwe e ka ba ka mo transport a re ba ke bana beso as long as ana le neo ya moyo mokhetho o tsiba the right way a tshwanetse a phile ka yo that is why le motho mang le mang mo le fasting lengwalo le la lengwadileng le badilweng maloba la re itibeleleng lena bing le bona le na le tumelo mangwalo ka moka bana ba modimo ke spili sa mo Christ and then mangwalo ka moka ke yona guide ya mo Christ because o tshwantse wena selo se sengwe se o se compare ya ka mangwalo and now compare selo se ya ka mangwalo bibele e re e dilo tse di le hona ho rena and then di dula di ata hona re ka se dule ra tlhoka tsibo ya o tsiba mo ya o tsiba mongwa rena Jesu Christ mara dilo tse di be hona ngwana modimo o tshwantse o tsibo re Holy Spirit ke yona e tshwantse you guide bana gore le wena o be le the Holy Spirit o tshwantse o be le the right food tsa o fida motho wa hao wa ka moa o mo fida ka ene ka lentswe la modimo because lentswe la modimo is the spiritual food that is why nama e yona wa ikhono una o lo khono utlwa re ke tshwere ke tlala ke nyakojo le motho wa ka hare le yena o nyaka tsa o ja tsa gore a ja o khono grow wa ngwana modimo a re tla no dula re bolela everyday re bolela ka tumelo ba ba modimo dumelang a ke re lentswe la modimo le re ska no dula re le bana ra re ke re rute ka tsa mathoma tshugulu re tshwanetse pe bana ba modimo ba re hula mo kra re fitile mo dilong tse se tlhole re ruta ka tsona ba modimo go bolelwa ditaba tse khulu like tse re di utlwa ka mo conferenceng tsa bolela ka di seals ba bolela ka di cherubins ka mola ke dilo tse re ba modimo tshwanetse re di fihlelle that's why mrena Jesus a re le ke sana le tse ding tse ka le butsang tsona mara impa le ka se khone o dirwa belo bana ba modimo re tlhoka re be le this Holy Spirit o re lentswe la modimo le tsene khone o phurulwa ka mka ona le dithuto tse dingwe ha o ka re wa di tlisa ka mo o khona o lebeletse re kana ke batho ba go ha mafelelo o ba le doubt ya re hanga o lela so ba tore ke a ba tsibela mara o bona re ke bana ba modimo ba hulang level ya bona spiritual go tlisa thuto ya modimo ka botlalo a o sa tshaba se o no ya ka mphoi ba le baneng ka re mara ha go lebeletse re hey una dilo tse ngata tse modimo a re khalmelang ka tsona re a re khawaneng le tsona mara wa bona re ba tore a nella mo tsona o no kra le a o re o prepare message re ha go bolela ka e o fela ona na simotho ya lo wena re itlo khupisa bana ba kwa mara o re bana ba modimo ba hula moyeng modimo wa di prulla dilo tsela and then wa bolela o se a sinya ke a re khawaneng and then o lebile tsa ka go ya ha yelo ba modimo this diagram ya a prophet if le bana university ya bolela ele e bolela ke nna le wena mara mafelong e tshwantse o tlowa mo e be a diagram e be wena a o tsamaya batho ba go le dilo tse di le bona mo wena gore mafelong wena o ska be batho ba bona ba re o mo Christ ka re o tshwere bibele ba bone gore o mo Christ ka o tsama o laola ka moya mo khetwa o dirisa dilo tse o be le patient o be le bomodimo o be le tsebo le sentse ya lefase le we can go to school or put there really degree ba modimo mara never even a single day o yeme ka tsebo ya hao o tlhaloganye se modimo a leng so ka no le jela modimo mafelong le tshwantse le tloe mo bukong e be wena yo a philang ke ka motho mo profeta a bolela taba ya hore the Holy Spirit ke yona e a e fihlile mo mothong e ira a living tabernacle and then moya wa modimo o fihlile mo wena ngwana wa wena mafelong o ba kereke e tshwanetseng ya modimo and then modimo was a thewa a tla a dula mo wena ngwana modimo o no tsiba ha botse re ha itse a di dire because ke tla ba ke nyamisa mongwa ka Kriste Jesu a ke re lengwalo la bolela mola
bro re balele lona Ephesians chapter 4 verse 30 fela lengwalo la bolela gore once o tsaba moya wa modimo o tlile mo wena ngwana modimo o ka se tsule le tsatsi le le o nyamiste moya mo khetho Amen. ka re wena o na le what this moya mo khetho is your guide. That's right. Moprofeta o fela a bolela a re a ka kopana le motho a timetse and mara a tloa mo a se bolele ka motho fela a bolela ka kereke tata re bolela wala scripture se brule jwe Matthew chapter 4. verse 8 first. Yona ba la ka tsela e le se ke la nyamisha moya o mokgethwa wa modimo o le swailwego ka wona la swaelwa tšatši la botokololo. Bana ba modimo re ska be ra nyamisa moya o mokhetho wa modimo once re hana o pheta mangwalo ka mphwaleng ka hona bana ba modimo re nyamisa moya o mokhetho ha ba re sisters le positions ya lena ka moaratsile ya borapedi ke mara wena wa hana wa nya botsela ko position ya bontate o tsaba re o nyamisa moya o mokhetho ha ba re brothers borapedi bo abuthamo ka malapeng a ke re Paul wa bolela re borapedi bo abuthome ko malapeng ha ba re brothers banna e bang ba o rapela mafilo a otlhe le miste di atata lena tse khetwa o sina bona ba le dikhangmoli mara as long as o palla ka o pheta that character ora o nyamisa mo mokhetho na o nyamisa mo mokhetho yitlo o palela hore o be tlhogo ka re Bibele iri monna ke tlhogo ya mosadi and then tlhogo ya monna ke Christ then once o ba ka mpho ora o nyamisa tlhogo ya hao ile Holy Ghost ile Christ then Bibele iri riska to ra nyamisa moyo mokhetho a ke tsiro how many batho ka mo hae ke no bolela straight ka mo ke re ke ba ba kae ba re khona go nyamisa mo mokhetho ka o tifa too much nako ya rena ya ra re spenda mo lefasing motlhomo o lebeletse ra man ke tlo no for example a ngata ka yena brul le swifa ke namela le yena bese re tla re khawana kopi a o ila shulela mo ka mo ka se ipone re ke ira a o nyamise brul le swifa o nyamisa moyo mokhetho ha ba bolela ba re bana ba modimo the message wa last week wa Saturday message ola bana ba modimo no ribzuka straight ba re le utso le rutswa mo high floor re o manyana le bana re ba o manyana a re yeng servicing re nyamisa moyo mokhetho taba ya re bana ba modimo a tla bona hale ka mo arabo rapedi ba rena a re beng silo se se one a ke re Bibele ire a ke dumele mo sisters ba preach mara la itse le na le mmereko monjo le tshwantse le go di sisters o tshwantse o dile go rapela kana go tsotso le bo brother even if le bona aba preach mara kana go tsotso ba tshwantse ba dule ba rapela gore ha o rapela ngwana modimo bona ba le modimo a ba select gore e tshwantse e be di preachers tao o ka dithapelo tsa ha modimo ba o tole re ba tshwantse ba tleseng kana ha re tshela re ba silo se one that is why mo message ni bana ba modimo I don't believe gore hankare ba bolo ba kereke ba mphile timetable ka e lebella mo la kere khwedi e ke ketlile ba mphile gore ke tla o pedisa then ke tsa di announcement fela I don't believe gore ke tshwantse ke dule ke relax you must study the word of God and how study the word of God because dilo tse a di thusi motho di thusa wena o botlhokwa too much go bana ba modimo re tsile position ya rena mo tsileng ya borapedi and then hona mo le a ke tsba no a ke teng mo siting ya preachers ke na le mmereko monjo o tshwantse ke o dire if wa khona ngwana modimo re o tswe ka 12 o'clock kgotsa nako engwe le go khona o tswe go rapele se service o rapele se di preacher o re preacher a tla ka mo a le anointed ka mo wa modimo a bolele di needs tsa modimo a sa service mara nna ka dula ka relax ka ra e be khwedi e ke free nna ke lebeletse brule se fu file timetable a ke preacher ke resile ke no ikela le dilo tsa ka ke bala di magazine tsa ka di magazine tsela ke nyamisa moya wa modimo kana ke nyamisa moya wa modimo moya wa modimo o ka se khone move bana ba modimo as a guidance mo maphelong a rena mara re le bana ba modimo ba re tlanka moya o mo one in one accord ka mkho ba apostolo ne ba le ka hona re no tsiba re moya o bo botlhe ba o re guidela to pleke e one o re guidela ka iko le modimo ko modimo a leng hona ya no ne ke sa bolela mola ke re brule se fa ai ba re tla re bolela something mo profeta o fela a fa tshwanzo sa motho ra wa bona ha motho a timetse a sa tibi kwa yang ko teng vela go ba boima re a boele mo nnete ya mo profeta mo a tla bolela straight taba engwe a bolela ka a church that is gone away from God ha o ka tsena ka mo kerekeng e bana ba modimo e tswileng a holo mo letseng la modimo o tlo kreya go diriwa dilo tse ngwe tsa manyala and ha re ka tsamaya physically ra di bona
ra di bona vanhu va modimo yona bjale o ka tsamaya dikereka še di tletse ka montle nyakisa leadership ya bona vanhu va modimo bibele e re lenyalong a re tsene wa saena re ro khawansa ka lego pastor o divorce today o bo a nyala pe today ka mara and but is still a leader of the church. So that's why we prophet after example ra ka kra kerek 80 meeting away from God o tlo kra go iriwa dilo tse ngwe tsa o shisha and that church wa itse re ka o nya go preach the true gospel o batla o shekisa ba bangwe la tsiba le ditlhatsi ne le shekisiwa ka ikaya le fetso preacher ba re why o preach le re batho ba ska sala motšhaeng o bona o khupiste batho. So mo profeta wa bolela are that church e ba ni le khole le modimo they will get their money by playing their games, lottery, gambling and whatsoever says so much ulele lentswe la modimo as ngwana modimo a re dumele re ngwana modimo a kanana ra tshwantsa a nywa ka tšhelete a ire ka re o tshwantsa go tshameka dikarate a shiane le mechina tsile gore ba re mechina o wa kana go mango ka ikana. This is ko kereke e ba ba modimo ile khule le modimo a dia tshwanela go bulela ka re ha o bulela go khupisa khutelo mara modimo ha bereke ka re khutelo a itlale modimo o bereka fela ka e character. So modimo wa re tshepisa bana ba modimo a re ha ke mo profeta mo tsela pele a re ke kereke e timetseng they will teach anything that is far away from the word of God. Re a tseba re dilo tse di a iraga banda ba khona ira di special program and then you create na go ngwe ke lebelle ke re modimo re tshwantse re le mo le rato la modimo ka tsela e makatsang because bana ba modimo ke khale re ja dijo sa mo di dustbin re sa tsire modimo wa nnete o teng modimo o phila and o phila ka yo sa feleng o tlo e di special program and this special program a di ba hona di search le chele but today really invited a speaker from somewhere and then we tlilo a to rota special ka taba ya manyana and then re a khopela ka mo servicing masingile a ba tswe ka ofela a di tsebro salwa kopana le this scripture mo David nna because modimo a phurula dilo tsa hae ngwana modimo o no di bolela ka lentswe la modimo le re tlo tsholela moya wa ka o nama ka moka ba ba nyame le ba ba o so a o tshwa re as le ba ba modimo re ka fisa bo re divide and phuteo ba rona le service ya bontate ona le service ya bomona le service ya couple bya mo prophet are this thing to declare to teach wa ka mo ara kerek e yitlileng khole e mo letseng la modimo gore batho ba sa tsampang kerek e yitlileng khole mo letseng la modimo mo prophet a bolela bana ba modimo a le ha ba lebella motho a ba lebele dilo from bosmoyeng ba lebella dilo se yena a leng sona a ke re ya tseba re hona le ka qualification le mo profeta o irutile le Bibele ya itlhasela re qualification ya a church board batho ba tshwatse ba seemo sa bona se bibya mara kereke e le khole le modimo ya o tsena e bele wa bona rena re le bo brother Richard so ba re o rich o ba fa position ba sa tsibo re etse ka mo ara pele ya ho tletse ba lebele ke wena o tlile nyana mara una le tsela e modimo a qualify yang motho ka gona ba ba se re yo ke modireli wa ka re mo profeta a tlo sala a vera ka this pyramid ne a bontsha re lentswe la modimo ha re ka letsea ka botlalo le ha ya motho mafelong a be the true servant of Christ ke se ka taba ya tibo ya ka taba ya re ke na le ditšhelete o tsamaya ka dikolo tsa mfuta mankare se zona what that is an additional blessing for jabu le shift sale a preacher message wa spiritual amesha tsa tsele leo a ke tsore le iphana ka rena bongwe le utlele message ya go mora aba a bolela taba ya re we must be careful about the blessings because some of these blessings is not from God. It's from Satan or at out there when it's in la mara ba ba tiba nguri bona ba phelela modimo o lebuwa se ka se modimo of blessing ka sona le mafelo si contribute o berekela mmereko wa modimo so mo prophet a tlo sala abela ka this pyramid ba ba modimo ne a bolela gore mafelo gore re ska to nyamisa moyo mokhetha boss moyo mokhetho batho ba re ruta batlhang ba modimo the word of God is a pool ya re phula bana ba modimo re itse mo lefaseng re ye go modimo a leng wona mo Holy Ghost a leng hona ba ke mo re nna tshwantse re fihle wona kwa re phila mo lefaseng mara rena re sabe ra phila bophelo ba ka mo lefaseng that's why le jela modimo a le bolela le re now we are the ambassadors of heaven wa bona ambassador ke rata le for example ka yona too much tawe ke ambassador ya Nigeria ha ba re a ike mo South Africa a ka se tsimi kwa ya South Africa o to phila sa Nigeria sa ha
bjano le rena as Christian re tshwantse re phile bophelo ba bokreste ntse re le mo lefaseng la ka kwano mara re phile bophelo ba in heaven ka gore re tla ba re na le our guide as e le neo ya moyo mokheta and then o tsore ngwana modimo e ka no ba ona bjano moya mokheta shingo o fitlhelle mara o ska be wa di tsholo wa you are not a true Christian, you are still in a process ya re o be a true Christian. Se se salang o tshwantse o nwele gore wena o be le wona moya mokheta because ke le shayo ya re o mokreste ane motho mang le mang yo a sena moya o ngwana modimo ora a o qualify wa ngwana modimo gore o qualify o wa ngwana modimo o tshwantse o nwele o receive this Holy Spirit we e rutilwe ha ke tsa mathomo a sekolo ba tshwantse ba kolobetse mo le la Kriste Jesu ha ba kolobetsa ba rutiwe ba tlo krea neo ya moyo mokheta ene mkholofelo e ra lena le bana ba le so o tlo bona modimo a bolela bana ba modimo ha wa ka reta dilo ka fela no di bolela direct kholofelo e ra lena le bana ba le jalo ha ngwana ka mo lapeng a laola ke motswayo ana le Holy Spirit le yena ana le Holy Spirit o ka se be le difficulties o tsamaisa lapa le mara se se ra mo be le difficulties it is because batho rona ba no re no ikapesa le fokola a be Christian mara di pelo tsa rena di khole thata le modimo bana di pelo tsa rena di le khole thata le modimo example le mo profeta I fang mo di kerekeng tse tsa o kereke le khole le modimo le malapa rena a tlo ba bya that is why mo profeta a tsela pela bolela ka that church e le khole le modimo are they put the deacon on a board that has been married for 4 to 5 times motho ba mpa khono mer e bile deacon ka mara kereke yo anyetsing prophet are that has been married 4 or 5 times ba sa lebelele qualification ya ka lentswe la modimo and then wena ha o tla ka mo tabeng ya borapedi o tla ka selo se se one ile need ya modimo o tlo kra ba tlo bela le di boundary a re boleleng dilo ka nnete ba ka ra ntse mo ha ya ke ra re no bolela nna ke a itse tawo sister le sefile o ka ipitsa tawo e wa o bola re no le e preacher kwa mara ke hopola serious ba ba ndiko hopola tsa tele mo ba mo khetelo re tshwantse a yo preacher ke re nna ne ke close nyana le bona mara ba motse ba mo isa ko ba re ke mission house ba re sebele o nya go preacher ka eno kuri tshwantse o sebele moruti before o preacher o nya go preacher ka eno why understand ya no kuri mara mo modimo ba modimo ba Paul ne ba tama ba preacher gospel ba sa consult go moruti and ba sa consult moruti preacher o leader a kereke sa bona ne ba laula fela ke moya that is why Paul le batho o na le mona fela a ba botsa a re nna le tsebe re thuto e ya ka a se thuto ya ka e bila ka e ruta ke motho ke rutile ke ntate wa go lodimo da swa le ya ke itlisa ke sa bila e le selo batho ba makala ba re kholo mara yena o la ne le mofarasi a tsamaya bola bana ba modimo ba nnete o changeile bjang gore modimo ne a mmele gore a motloela a no tsamaya a bereke mmere mara a tseba re o khang ya na le yona go lefaseng go kerekeng ya ba farisa inyaka ra tla to ibereka mo kerekeng ya ka ya nnete ene pholo ka nnete a fitla ba modimo a rera le la modimo a sa le compromise a fitla a pela tshantse a fitla a bolele le bontate na fitla bolela re bontate modimo hanya ke se le se mo le lena basadi modimo hanya ke se le like the message e no ru utlwa last week Pastor Chris a preacher mola amen and le mo message ya mo profeta iteng o re le Pastor Chris a preacher mola ka ba ka plus spoken words se ngwe ne ke se bala ka Setsonga se bolela taba ya re batho ba tlhoka moyo mokhetho ha ba re a re midweek service aba iba dolela o lebela di TV ka re TV mo arabe ke ina le di drama tse botse aba a bolela re bontate bona le bona ba ka re midweek service aba because mo arabe ke ba lebele tse rona di game tse di tlo thoma kana di tlo ba disturbelang so ha ona le moya o mokhetho ngwana modimo dilo tse di ba khule too much le wena sa wena gore o tseya modimo a ke re Bible ke re rata modimo ha o ka pele ha o ka moka le ka moya wa ha o ka moka le ka tlhankanya o ka gore tsotletse mo profeta ha tsela pele a bolela ba modimo ka this message are once o ka tsaya neo ya moyo mokhetha e be your guide even your family o tlo e be ya go khulu o yetise modimo go pele and some ya mathata re kopana le wona re rata o tsaya ditlhogo tsa rena re libe go pele re le bala re ka masese ululu mo lefaseng re tlile re tlo sefa modimo so kerekeng ya o tshwana le yona e le khule too much le modimo ha wena o ka fitla mo yona o ya ka mkhomo profeta o bolela wa re mara le la modimo le nyaka re bolele so kereke e tlo be ya kontle ba ka se o dumele e bile ba tla le yena morana Jesu ba mo dirile ka mkhwa o ba re la mon ona le madimo even wena ba tla o class ba re ona le madimo na ke re even
o mongwe a sho ba thomi o thomile le yena wa itse ba metsa rona le madimo no fela tsa maru mola batho ka mo teng so the guidance and kuri motho ana le a guide a re utleng mo prophet o bolela ka a guide. The guide has understanding how to go, what to do, because ke motho a tsebang bana ba modimo. So God always sent a guide to his people. Modimo a tloele bana ba modimo batho ba hae a sa ba rumele a guide o ba rumela motlhokomedi, because ke se as promising a re ke tlo ba le lena o fitlela mafelong a lefatshe kana e rile a re borapedi bo tsamaya bana ba modimo bo senyega all these ages. Akere ki die star ina re ativa ki Ephesus Samaria botlaye fi Pergams haitse mo fitlela bona audition borapedi bo rile bo tsamaya bo senyega modimo a tshepisa re mo ke tlo romela mo profit and then le bo profita o ke Elia and mmere kwa yena Elia e tla ba busitsa dipelo tsa bana go batswari gore ka mantsa mangwe mo profeta mmere kwa go kile re a tlo busetsa batho back to the original faith. Because faith but aba ka le hona mo original faith. The original faith kore bana ba modimo ba re bona ke ba kere ke bana ba mo arabu rapedi ba measure dilo tsa bona ka standard sa lentswe la modimo, nothing else. Aba measure dilo ka tsibo ya habo ya bona ya sha mo profeta o rerile a certain message mbalele bro le re in Proverbs 3 verse 1 aba mo profeta a fetsa o bala this chapter ba ba modimo re tla re o rela tsa le lengwe mara a bolela apa this message this title ya lean not on thy own understanding, because tsibo ya ha ngwana modimo e tlo timetsa o tshwantse wena o ska be wa lina mo tsibong ya o tshwantse o ye chapter 3 verse 1 bro le swi Proverbs le re ka Spain die mai chapter 3 verse 1 wanaka se le bale thuto ya ka pelo ya gago a ilote ditaelo tsa tsela o ba le tlo o tlisetsa bontsi bja matšatši le ngwaga ya bophelo le tletlego a lerato la teleso di se go tlogele di apare go ka feta molaleng di tlokwa pelong go ka tlapeng ke mo o tlo go kwetsa matlho a modimo a le ya batho a go lebeletsi ka lerato le ka botho. Amen. Ruro ka kwa lona ka sisman. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart. Yes. So shall thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Now, it's in understanding Yahweh, Yahweh, understanding Yamudi. Amen. God sent a guide. That is always to all ages. God sent a guide. Amen. Jesus says, "I will not leave you, but I will pray the Father and the Father. I and the Father, we will send you the Comforter." Yeah. So, I want to read. Holy Ghost is a guide, and it's not a guide only; it's the Comforter. So, and then are the Comforter. When the Comforter has come, it will guide you to all truth. Word of God is true, and word is Christ. And it need and lona lenjile ti ena Christ ka sibi bana modimo utlile mo lefasing bana ba modimo a pirinam bana ka Christ Jesus ore ati ar guide ore se se palela motho mo lefasing ore spila mara re ka ba mo Christ dia khona that's why modimo a khonile morena Jesus a khonile phila mo lefasing a sena sibe. The main thing ne atela re botsa ar guide ore se palang mo bathong o yena se ya khona. That's why ebile mo profeta bolela re modimo o rumela a guide to all ages, like yana the prophet of the time o tlile re ebe a guide ya rena bana ba modimo. Agree ke rile ke tlo bolela thata ka age ya FS le yona e ya rena re a tseba e ya rena age bana ba na audition age bana ba modimo o ya ka mo profeta a bolela ka tene le ya ba bala mangwana a tlo tlhatse e thomile ka 1907 go fitlela nako e rena re le ona ke rena batho ba laudation meno batho ba laudation ha o ka ba bona bana ba modimo ka o tlhoka tsibo
Bibele a scripture sa o be se sirile setšhaba sa ka se a gwa ka o tlhoka tsebo batho ka o tlhoka tsebo re eme ka montle re ya jumpa hallelujah Jesu ke morena nna ke na le bopaki mara mola re ya timelo bano mara modimo ka hore a re romela a guide hore this guide a re buisetse back to our original faith bano modimo a tsosa mo profeta wa nako a tsosa mo profeta wa nako ngwana modimo Bibele e re ke mo Malaki chapter 4 e re ke Elia bano Elia o are not phela re lebeletse fela mo Bibeleng ka re ba bangwe ka o dumela too much Bibele ba tla botsa re ba profeta ba feletse ka Johana mola mara mo profeta le ena ka mo abolela re modimo o tsosa a guide ya age engwe le engwe yano Johana o bile mo profeta ka nako ya hae and then wa tla wa ba le bo Paulo ba mo profeta ka motsita wa nako ya hae re a tsiba ra tsama le tsona this church ages bo Philadelphia le tsona tsaba le mo profeta wa tsona bo Wesley yano hona ba no re mo Laodicea who is the prophet of our time is William Mbhombi without author of doubt Branham ke yena mo profeta wa nako a o ka tseme message ai wa bala le Bibele o tlo bona re ja tsamaelana so o bile a go re from munyaneng ba hae ne una le something se ne se mo guide ne a guide ke moya wa modimo a sa le munyane too much gore a kere una le taba ela ya rana ke tloa moela modimo a ke Jesu o pela age o tsiba bya mo tlophela fela that age mo profeta a thoma bolela le modimo a thoma bolela mo profeta a sa le munyana re o tshwara botsi o ska be wa tsuba o ska be wa nwa and o tshware pilo o ska be wa tshilapatsa ka o ira dilo gore a mo programa ba ba modimo lore mafelo mo chance at distance le mo dilong tsa bo di TV gore a tla a khona o bereka ka yena because modimo Bibele ya bolela ira a se modimo wa tlhaka and moya wa modimo a o dule mo plekeng ya ditšhipi o dula mo fetileng fela no modimo a tla a bereka le mo profeta a sa le monyane gore mola a hodile a khona mo rwesa mmereko wa hae da sa o bona ha a tla ka dithuto mo profeta ne a bolela dinnete tsa modimo a sa compromise because ne isi yena ne ili yo ali mo yena yo ana ali mo yena ba modimo Bibele ya bolela yo a re mo rina o na le matla o phala wa lefaseng gape na bong e bana ba modimo re phela mo yona mo nneteng batho ba boleletseng dinnete tsa modimo o tshwana le mo profeta le nako re phela bona di ba tlhoka ba bolelang gospel ba sa compromise mara a le re ke le highlighting something and is in ka le discourage mara le tsiko re nako ya re ha re ka ba maswe ya re tlo bolela evangelical compromise ifihli a sa bolela re itlofita ifihli ke rile ke no bolela ke le tshosetse na ke le discourage as ke ka di 7 tsa May tsamayang lo vote that government ela li voting ka bushuti yona itlo wang le fisa ba Kriste ka ka uri this is true ya mapo vote something santos tlhaloganyo ngwana modimo le ntshela modimo le bolela le re motswadi ifa ngwana se le a hodile a ka seke a sliba akere and ngwana o tshwantse a create le discipline ke le ntshela modimo mara government ya rena irini ka bana ona bano irini a iri 50-50 ke le ntshela modimo Bibele ya bolela ko mathomong modimo a bona ra o botse re monna a ka dula a le nnosi a re a mo direle mothuso wa ke mosadi a o botse monna ka a mo direle mosadi monna le mosadi ke bona ba nyalanang ba forme silo se ba re dineng ke Bibele government ya rena a se yona e phasisa gore monna le monna ba nyalana like re hona le some other churches di le khoto bana ba modimo ka re di hanle o nyadisa monna le monna so that's why you must be careful ka se re se dirang e se no re ka le discourage bana ba modimo mara re tse re nako re phela gona o tlhokala bana ba modimo ba tlo bolela le njela modimo like the prophet yona a bolela le njela modimo a sa le compromise a bolela re se ke se tsena ka mara di kereke tse di le khole le modimo these things di a ira ba ke sa di invitation a ke tsore ba re brother or ba re sister ba no re monna le monna ba nyala and kereke ibe ye yo ibi na mola ibi na ibi ba betse di hallelujah ba ululete ba re dilo tse it is because or kereke ibe e ipone ile mo situation e bana ba modimo itwetse guide ya yona ile moyo mokhele ba fela ba bolela ba re description yana mo profeta wa bolela a re moyo mokheta o tlile ngwana modimo o tlo ruta dilo ka moka tse di leng theresho moyo mokheta o tlile o ka se edi e bile o ka se fukotse o tlo bolela tse modimo a re moyo mokheta o di bolela bano kereke yona ba e mo seemong se ile mo sona because ba no fela ba rali e taba ya lentswe la modimo a itshini amen a ke re ke le a le tsebo a o tsebo re tlo phela o fitla e jefeng o kra motho a re hai
wa bona ba re bophelo bona ba bophela bo hole ke tla bona ke reachile 30 years o tira bya mo re fihla 30 years le tsela modimo a le bolela le wena bibele e tlile mo lefase mo lokisa ba ba holo le ba banya ga ga le tsela modimo le tshwana le pola ha le na le nela batho kaofela kana wena o le tsia ngwana modimo o phila ka lona o le ja kana go tsotse modimo wa tla wa o tlatsa ka moya wa ena o tlatsa ka moya wa hae modimo mafelelo o bitswa ngwana modimo ape scripture tsa Romans chapter 8 sira ho motho a tlo bitswa ngwana modimo asna moya wa modimo re ka no se bala bro le Romans chapter 8 o bale verse 9 fela o tla a una motho a tlo bitswa ngwana modimo asna moya wa modimo nka se bitswa ngwana modimo ka re ke eme mo ke preacher nka se bitswa ngwana modimo ka ke attend service every Sunday and every Tuesday I must have that spirit of God because that spirit of God is the guidance of my life ka mo prophet a bule tinga rera this message wa guidance ngwana modimo se bale bro le Romans chapter 8 o bale verse 9 fela o khona o tlhaloganya you can call yourself a Christian but as long as when o sa lwele o pray newe ya moyo mokhetho o ka se ngwana modimo this is true and again a ona ka mkho mongwe e re ka e bulelang ka teng lena ga le ba ga nama le ba ga moya ge moya wa modimo o agile le lena ge moya wa modimo o agile le lena fela motho ye a se na go moya wa Kriste asi motho wa Kriste la o ke scripture se bolelang e motho a ka ba se na moya wa Kriste asi ngwana wa modimo ba go tshwantse o lwele re this promise o be le yona because I know ba promise e tlile mo wena fela ke yona e tlo rutang dilo ka moka and even ha ipitile mo wena e tlo guide re o tsamaya bjang mo tsileng ya borapedi a una go re tshwantse re consulta go teng re mo Kriste o tsamaya bjang the Holy Spirit will teach you all truth and Bible e re a re tsileng nnete ke yona e tlo re lokolla and har lokolla ke nnete ngwana modimo le a o tsamaya le khorase la re felang re opela mo ya re masole ya morena Jesu re tshabise o tsamaya ka nnete o tiile wena because wa tseba wena o tshwere nnete e leng le a o lebele re o kopane le batho ba ditšhiri pa tse kana wena o tshwere fela lentswe la modimo bano kereke e leng khule bana ba modimo le lentswe la modimo ka mokgo profeta a tlhaloseng re bone gore e phela bophelo bo bobjang wa divorce wa ka mara kereke le dikon le boe lenyale le divorce hape le boe lenyale and then bo sister le bona ba ya ka mkho ba ratang ka teng ha lengwalo le bolela le re so bona ba against le lengwalo so mo profeta a bolela bana ba modimo a fa example ka o ke thomileng le nna ka fa example ka Nicodemus o re a re Nicodemus o tsamaya le eto le letelele la borapedi mara mafelelo a bona re tradition ya hae ya borapedi a itshwane le ya morena Jesu and Nicodemus a bona re le ha yena ile a master of everything mara thuto ya hae ya itshwering ko kerekeng ya itshwane le ya morena Jesu a bona re ke tshwantse and se Nicodemus ne a se shota bana ba modimo ha ra dithuto tsena le tsona bogolo bona le bona ba 80 something years le position ena itshwere ko re ape Nicodemus a sa tshwara position ya kereke fela na tshwere position ko di association tsa borapedi like ona ba no akere re a tseba re di association tsa borapedi di teng re na le bo Warrior Council of Churches and actually le position le go le around the country mara yirile a tsotletse a di bona re di a di mo fetise boneng ba modimo mafelelo a di tse a di be mo tlasa lezile le one a re tse ke nitlwai dilo tse is greed a di khonofisa boneng ba modimo and then atwa ya humrena Jesu and then ha ya humrena Jesu say the only thing say na sela Nicodemus go humrena Jesu ni anya go tsiba ka a new birth amen ni anya go tsiba ka a new birth that's why abutise question ya hore o ka khona la bya mo la ke hodile ile mo khalabe ke le kaka ki wele mo kupelong ya mmaka ke tle ke tswa le sishwana morena Jesu ba bolela le yena a re ke sa o botsa mo lefaseng ya no do tlhaloganya bya ntsa ko lodi gore hona le dilo tsa mo tsa bana ba modimo re phela mo lefaseng mara rena re tshwantse re tse dijo tsa o tswa ko lodi mo and then morena Jesu a bolela le yena a re ke a o botsa ra motho a ka se tswa le sishwa motho a ka se khone o bona mo swalo modimo so Nicodemus ne a bona re dilo tse tsa hae tse ne a di dira a ya o di mo lefaseng fine organized smart man mara ka o fela ndisa mo isi boneng ba modimo ka re lentswe la modimo mo profeta isi lentswe la modimo ha ke bala e buka ela ya churches o fela a transfer ka Paul a re Paul how ka mo livela physically he was unorganized but spiritually was organized so le fasi le timetse ka re le libeletse batho ba ba leng organized bana ba modimo ne re fellowship anyana mabane mola na mola le bo sister Mbhombi le bo brother ba ba no mara mo le faseng le re batho ba tle ba khone o tsia taba ya hawa ha botse o tshwantse o be motho wa rutileng nya
ya no la ba bolela mara thuto e ke ona itimetseng le fa and e seno re hanetsa thuto batho ba batjha e seno re discuss school le tshwantse le school ka re operate ka yona education mara e seno mo modimo ga re operate ka education modimo a bereka qualification modimo o bereka fela ka tlotso ya moya wa hae e be no ra ba botsa re straight re that's why di kereke di tletse so di lebeletse status sa mo ra bolela le mantswe ale ya o bolela ke brul le sweep ya re tsona di kereke tse le ya mo tsona di le isa di heleng ka re e se no re nyenye pasa bo sister bona le ka position e modimo a position le gore sister o tshwantse a be yo a ka yo e se no re sister a tlo yema ka mo pila a preache mola Bible I don't allow a woman to pray sister yo anali Holy Ghost what iba asi motho a mo hanela ke lentswe la modimo mara yo asina Holy Ghost o tlo botsa re no re na re ya mara hlwe mata re dumele tse be ke tlhale Bible school bano lentswe la modimo our example ra Nicodemus o bana ba modimo he was so very much educated atiba hala ali famous mara o rile a bona ditaba tse le dignity ya hae a respectwa naha ka muka mara a khona ya umrena Jesus ayonya ka fela the new birth because one atiba re ka the new birth ngwana modimo new birth ai ka ficha mo wena lenjela modimo a kire ha re bala scripture sa rena sa mathomo se re bo story moyo wa modimo a fitlhile mo rena o tlo re dilela dilo ka moka then new birth ai fitlhile mo wena ngwana modimo ditlo hona le tse itlo di dirang o ya ka mkhomo prophet a rutileng ka teng it will let you know who is God. Amen. Because modimo wa tshwanela mo rapela fela ka go rapela mo tsantse mo tsile modimo and these things I fitlhile mo wena itlo ira o mo tsibe go modimo ke mang and modimo nature ya hae ke mang e biang kana wa se tsiba nature ya modimo nature ela ya modimo mapelo e tshwantse e be wena of which nature ya a Christian e tshwantse e be this pyramid mara se ba pyramid ai draw le mo midiro ya ayu pakele ka re tumelo e ina le mataki tumelo e ina le midio ngalo mangwalu le modimo o provider a guide kana ko engwe le engwe ya age ya bona ya no like rena bantu ba modimo ha o ka bala di spoken with this prophet of time o tlo bona re ka nne this is keep profita wana ka rena o modimo a mo tlisteng gore a re boisetse back to original gospel e sa nyake gore o tshwantse o ye pele o program wa ka motho because Bible yere asimali dina matse di utuletseng di taba e empa ke ntate wa lodimo amen Bible school e paletse bana ba modimo tlisa batho bo honeng ba modimo ba silo se se wa yere Bible school immediately introduce you it is the division wa Bible school la graduate kwa a tshwanelo ya go kerekeng e fi and you wanna mabitso di kereke ali wona at least the division that is why Paul le na bolela a re litlwele taba ya go tsara nna ko Apollo se Kephas na Christ o divide wena Christ o mo one se modimo a silibeletseng bana ba modimo ka batho ba bolela ba re mo lefaseng re tshwantse re be identification the only identification re tshwantse le be is to be a Christian ka a one spirit re be le one faith re do and re kolobetse mo moyeng wa mokhetwa fela o mo one se ka the identification tse re bang le tsona re church of what church of what modimo ha a foloa a tla mo lefaseng a tlela o checka dilo tse kerek a tlile mo checka fela o tlile gore a tlo checka re wena o tshwere bjang temple ya ile mmele wa gago gore o te controlla bjang wena so moya o mokhetwa ha o tlile mo wena ngwana modimo o tlo ira re o tsibe modimo se a leng sona and then o tlo draw le wena back to who isetse mo se wena o leng sona and se modimo a leng sona mafelong le wena o tshwantse o be sona mara as long as re hana o tsamaisa ka moya o mokhetwa ngwana modimo re tlo ba bana ba modimo ba tsamayang re utlwa batho ba tla ka dithuto tsa bona tsa o believer mo prophet a bolela a re batho ba le khulele lentswe la modimo ba tsia some cardinal things bishops and wa bona gore a ke ba classify di position tse la mtlanga modimo sa la re trowela tsona maloba ke tsore le sa o pola gore ha re bolela ka a pastor and bishop ke motho o mo wa yes mara hona ba di class ba rona le bishop bo archbishop ona le bo cardinal and hona mo o tswa re na go e rena re phela mo yona ba di kereke ka ofela tshwantse di yo consulta mo bathong ba le and then ya di consulta abasali bela re lentswe la modimo wa qualify wena re o be moruti wa kereke e rileng mara o di gore re lebeletse re tax ya lena e tshwantse e tsamaye mo kae mo ngwae ke tse bona ba di lebella mara batho kereke e guide wa ka lentswe la modimo e measure dilo ho ya ka lentswe la modimo and ha itse dilo ya ka lentswe la modimo mafelelong yino tiba ha botsore modimo o re file mo profita wa nako ya rena yo a rabolela lentswe la modimo never mo profita wa bolela are never try to substitute
anything from the word of God. How lentswe la modimo le re bolela from Genesis to Revelation, bolela from Genesis to Revelation. Yona Revelation ile a closing chapter ya Bible ya bolela re motho mang le mang ya o twang ditaba tse a di fokotsa modimo o tlo mo tsiela kabele ya setlhare sa bophelo. Mang le mang yo modimo a di utlwi a twang lentswe la modimo a add something modimo o tla mo ya dela dikotlo mo bophelo ba bjana wena ngwana modimo. Check the word of God as it is. And now dumela lentswe la modimo ngwana modimo ra re wena se ona le moya wa modimo. Amen. Moya wa modimo go ona o tlo guide moya wa modimo ke theresh o tlo tsamaisa monithing dilo tse bana ba modimo ke sa boella di tshwantse o tswa mo Bibeleng tse di be mo motho ba re ntate ona o bona a tsamaya so ba apostol abazange bona ba thoma ba dipitsa gore ke ba Kriste ke le fase le rile ba le ke ba Kriste because ba phela bophelo ba o tshwana le Kriste no le rena as Christian ba nako ya bofelo re ska vera tsa marit advertiser mona modimo ba aba bone ka mediro ya mo Kriste ka gore o tla ba wena o guidiwa ka eni moyo mo khe na o guidiwa ka moyo mo khe ta ngwana modimo o tlo ba o tsiba gore modimo ka nnete o na le wena o dutse mo re because modimo a ra re dumela yena o tla a dula mo mahareng a re mara as long as re sa dumele bana ba modimo re no ba bana ba modimo ba o tsamaya fela evangeli ka montle re tla ba bona ba le ba o phela re rapela modimo ka montle re shinkiritseni ka mohara mara ha re tseneletse ngwana modimo ka re a re thome ngwana ka montle mara mafelong a re tseneng ka mohara o be o rata modimo ka pelo ya hao yoyotlhe o tsiba re ha o safe modimo o mo sefa se o tsiba gore ke sona se o yetileng go pele ke moya o mokhe amen and then moya o mokhe tsa re ya tsiba re rutile ha dire o tla o kreya bya ke new birth and go dima na yela go morena Jesu amen a kolobetse mo leneng la Kriste Jesu bjalo mo profeta a tswela pele a bolela ebele a re taba ya Elia ya e guide ha guide e fihlile hana taba ya wena o na le express go kana re na le ba dumedi ba bantsi ba re ka ba bala mo Bibeleng bana ba modimo ba bangwe ba kopane le Paul ne le khale ba dumedi mara ba timetse because ne ba sna Holy Ghost ba sna a guide Paul aba botsisa a rena le amotse moyo mo khetwa motlhang le dumela na bara warna as zangra upra ka moyo mo khetwa a tsela pela ba questioner kanti le kolobetse ka kolobetse if ba ka kolobetse ya Johan a re letsi gore Johan ne a kolobetsa ka kolobetse ya tshukulu ne a fela a botsa batho rona le yo antsa thama ile lina la Kriste Jesu ene Bibele e re ha ba utlwa taba e aba zanga ba nganisa Paul ba ka re nna khale re dumetse tumelo e a re mo kwela moyo Bibele e re ha ba utlwa ditaba tse ba dumelo Paul aba tse ba kolobetsa mo lina la Kriste Jesu a fetso ba kolobetsa ba beya diatla Bibele e re ba re receive no ya moyo mo khetho gore o thoma ka tatsi le ba krea e guide ile Holy Ghost ba le bala ka di positions tsa bona tsela ne ba di tshwere go bodumeleng bona ba bona ba khana because mo profeta wa bolela re mo tsileng ya borapedi a ina taba ya re ke na le experience ke khale ke dumetse mo tsileng ya bora o tshwantse wena o ye according to lentswe la modimo ba le ba kopana le phone ba tseka moyo mo khetho bona ne ba sa tshwere thuto ela and then like ona ba nona go re phela mo yona ba bangwe re ka no bolela rena re mo message mara ba tlhokomela re sa tshwere thuto ya denomination and then as long as sa tshwere thuto ya denomination re ka se go fitela go boneng ba modimo mara re ke khona o fitela boneng ba modimo re tshwantse re tse Bible ka motlhanka modimo a revealang ka teng because of Bibele ba modimo ke yona direction gore Bibele a ke lentswe la modimo jalo lentswe la modimo ke yona guide ya rena e ka re tlhokomela ka maphelo a rena ka boka o mogolo le o monyane go ska ba taba ya re o tlokitlo bya age ke rawa bona senkifiti ko age ya brule le swift nna nka se dumele o ba le dikon la kere kenya gore ke le kanele ke le kana le brule le swift ke tsiba bya re ke tlo fitla mola a ke re ke se ona bya no you young sisters and brothers le se bolelang ape ba bolela ka montle bo sisters ha ka kopana le bo sister wa re brother tsebe mola ha re tswalela conference o boletse mantswe a mangwe a mabotse too much a re kisane ya bonsa re na di family tse strong bana ka mkhone ba le discipline ka teng so mara di family tse strong di tshwantse di bona hale ka ene ka o thoma bana isa le ba banyana ngwana a rutiwa rutsila ya borapedi re tsama so re phela so re apara so amen bo sisters and brothers ba banyane ba bolela ba re wa itse re ke motlwile tsatsi le la brule so ba preacher mola gore basadi aba apare maruko mara nna ke tlotlwela go ruka preacher 30 years you can't it's you will reach that 30 years tia tumelo gore tia sa your salvation na go isa le hona ngwana modimo because Bibele e re nyaka modimo na go isa le hona brothers re ba re khopela bana ba banyane ba tleka moneke utlwa ba bolela nyana last ba re khopela bana ba banyane ba o mongwe brura no bolela rawa na go fitlhele mo staging se
ke tlo tla ke fitlela mo o ka se fitlhelle bro ke modimo a tsebang bophelo ba hao that is why as a ngwana modimo wa se letsela modimo le bolela le wena you take it and ale ka ira ka mokgwa o mantse le a bolela ke brother tsebe a tlo bona la a pheta wa go bona re hey ba le ba o rapela go kerekeng ya pastor le swift malapa bona ye mipili ka re a tsaba a representa Christ ka mokgwa le ka ho ka re hona le mmereko o mwana ba modimo a le fileng wona more special you sisters a ke re ke tlhola ke re botsa ke re a re no bolela mo hae yiri rutang bibele yiri batsadi a balle bana ba bona ba batliso re le hulitseni ka moare and then le hule re litle litseni it is because correct it was in le tsela modimo yano as a sister yo anale a holy ghost tshantse go be le nako ya rena go ngwe le sober as the scripture se bolela re be sober in your mind or le tsela modimo le tele kre madulo o dule ga fase o bolele le bana ba banyana brothers le rena ke rena le ona that opportunities ya re a se bo sister pero bo sister o ba tshwantse ba bolele le bo sisters ba banyana brothers le rena re kre bo sister ba bo brother ba banyana re bolele bona re tila ya bo rape itsamaya wa so gore mafele otlhe o khona le re modimo a a strong church in block why HR I rapella batho ba fall because sometimes se sira nguru bantu ba modimo di prayer requested is a fail bo batho re hana o fulfilla le ntsela modimo and a le ntsela modimo le bolela le rena re no tsia hanyane ra re ha tse a di tshwenitse ke sona se sire lo kereka ke e bone ile mo siemong se seleng sona ka le bakeng la ithomile kereka ya a se ho bia no modimo ha re ka tsiba nature ya hae re modimo ke bibele yire modimo ke moya and bo botle ba mo rapela ba tshwantse ba mo rapele ka nnete le moya ba no re tshwantse ba modimo re le hore this our guide Holy Spirit must be in us so that mafelo re tlo tsiba bogolo ba modimo le se modimo a senyaka ni go dima o bona re the experience ta hai a dia mothusa ka silo mafelo a khukhuna ba ya mo rena Jesu and says ne sira a ya mo rena Jesu yena ne a yera re at agree mo a new birth and moyo o mkheta go fihlile mo wena ngwana modimo dithero di a reriwa ka montle mo o ka se no tsama wa betha amen mo silong se sengwe le se sengwe even le preacher a yemi ka mo hae mo ha o bona o tla ro preach le ro o ka se re amen o tshwantse o be amen mo tla mo re bola ke modimo ka se because wena o na le moyo o mkheta o bonsa ngore second need kana mo prophet a tsela pele a bolela ka ba apostolo ba rena mothe wa rena e le mo bona a re ba apostolo ne ke le khotela yona le ko moraonya ne ba tsamaya ngwana modimo ba preacher selo se se one ka the same spirit and ba preacher ku re a pita ka a preacher ka thuko engwe ya lefase Paul a preacher ka thuko engwe ha batho ba le ba dumela o la go lwetsa ka lena la Christ Jesus le o la na go lwetsa ka lena la Christ because teaching ya bona ile le one doctrine one word one faith and one God then o kana go rena re phila mo yona re ka no bolela re no dilo di changeile mengwa change mara modimo a change pattern ya se modimo a se boning kana go ya ba apostoli o tshwantse a se bone le mona go ya rena ya laudation and then a kere ba no modimo o tsamaya ka the elect ka ra ka tlhokomela engwe le engwe ina le the elect la sa modimo na fela o le la yo ana le tsebe a o pese mo o sutsang difute hona le batho ba ne ba na o tya le tsela modimo kana go ya Paul mara the elect one ne ba le tsiye engwe le engwe hona le ba ne ba dumela le tsela modimo because the elect ba mo ba le ha ba no le mona go ya rena ya laudation o tlhokala the elect one ba tsile ntsela modimo ka botlang and then ba tle ba phile ka lona and then ba phila ka lona modimo a tla ha e phuteo e strong ka ba because ha re bolela ka phuteo ya bakhetho re bolela ka phuteo ya ileng ka different families mara ba dumela ng silo se se wa and then ile le ntsela modimo and then guide ya bona ile moyo mokhetho ka ra moya mokhetho ile our guide hona re ka stimeli bantu ba modimo ba re morena Jesu o re tsedisiro aka se le tsimetse aka se bolele tse di tswang yena o tla ba a bolela tse di tswang motata na pelelong this moya mokhetho e tlo khona o revealela le o tsibe modimo ka sebele re modimo ke ene a ke re ona ba lo re na lo tsamaya ka this trinity thing ya rona le modimo ntate modimo morwa modimo moya o halela ene o ya ka bibele a di hona dilo tse bibele e re tsamang le kolobetsong batho mo leineng and then ntate a se le morwa a se le ke yeme mo batho ba ntse ba nko ke thango tena ba mpona ba re o la ke morwa wa Mbhombi and motho a ka tsena ka mare ke nya ka ntate nka se emelela tshwantse motho a introduce re ke nya ka ntate Mbhombi bona ke tlo emelela so leina le re fileng lona le fase ka moka ba Mbhombi ke leina la Christ Jesus Peter ka ne ana le a guide o khonile o tsiba re ha ba ruma a re tsamang le fase me le kolobetse mo dineng la ntate morwa
le mo khondotsi wa re le ina le ke Kriste Jesu mara Bibele ka re tloetse Bibele le khole re ya tsamaela motho mang le mang no ye mare ba re kolotse mo maineng. There is no even a single scripture mo Bibele se autocracy would describe modimo ka maina ke libitso and then the rest ela e no ba di title Emmanuel ya bulela Bibele modimo o na le re di promise ela a tshepitseng yona go Matthew 28 ya re ke tlo ba le lena o fitlela mafelong a lefase ngalo modimo ba modimo o nyaka re boelane le yena ka botlalo mara re tle re boelane le yena ka botlalo o bone re ha a sana le rena mo lefaseng bona ditaba tse re ka se khone mo dirwana a rena ke a tsamaya ke a utate ke tara ke tle utate ke tlo le rumela moloi ene moloi o tlo le ruta dilo ka moka ene ka nnete moloi o wa re ruta bana ba modimo ene this ke nyaka go bala description tse pedi fo fela mo before ke tswalla brole shefu umbalele mo bona mo la John chapter 14 ela umbalele yona from 23 to 26 John chapter 14 umbalele verse 23 to 26 and then re tobala le taupa scriptures esengwe re khona o tlhaloganya moya o mokhetsa Bibele ya bolela bana ba modimo re se sephidisang di moya wa modimo ke bophelo 14 verse 23 to 26 Burundi yone bana ka tsela e Yesu a fetola are ge motho a nthata o tlo tola le ntolaka le tate o tlo morata o me tlotla go yena la modira madulo ela sa ntateo a no tori mantswaka o me ntulele le kwago ke la tate a thumileng ditaba tše ke le budikego ke dutse le lena ena molwedi moyo mokgethwa o tate a tlo roma ka leina laka o tlo le ruta tsotlhe o tlo le gapolla tsotlhe tse ke le budikego tsona da bona re moyo mokhetsa o tlele o tlo dira eng first verse ya ibadileng brole yiri Jesu a fetola ra ye motho a nthata o tlo lotolla lentsi laka ntate o tlo morata go me re tlo tla go yena ra dira madu the Holy Spirit a se mo wena ke modimo tla ba dirile madulo mo wena a we fela wena o ira eng Bibele ira o lotola manzi aka and then I tell pele ya bolela yi mola a feta go bana gona brule yiri yena molweni moyo mokhetsa wo ntate a tlo rumela go lena ha a tlile o tlo le ruta tsotlhe a le hakolla tsotlhe tse ke di butseng tsona ba no re tlhoka fela moyo mokhetsa re tlo re butseng nnete bana ba modimo nothing else ke se moyo mo modimo ha o tlile o tlile mo re o tlo se dira o tlo re ruta nnete and then wa re hakolla mo ne re sa tsebe re be re tsamaye re bolele re be ya no re kwile modimo o boletse le rena wa tsira re a tsisa a ke re morena Jesu a fela a bolela le Peter mola a re a ke re ke le khetile le ba ba ka mara ba bangwe la bona ba jiba botse morao lena a le botse morao Petro a re mara re tlhanwela wena re tlo tlhano mola wena o tshwere mantswe a bophelo because o lentswe ke bophelo bana ba modimo but no scripture se ke re re tlo re se bale sa mafelo brule ke ona mo John 17 to 19 John 17 o thoma mo 17 to 19 ba khete telefone ya gago intula gago ke yona tereso bana ba modimo ke re mo re bolela ka Deo ka spirit the Holy Spirit and lentswe le moya ke ntwe one bano Bibele mo ya bolela yere ba khete tereso ya gago lentswe la gago ke tereso mo profeta a fela re ra botsa batara anke mantswe a motho mo le mo ebe maka mara lentswe la modimo e be nnete tela pele ya gere up to 19 ke ba roma gore ba ye lefase boka mola o ntuma ka tla lefase ke khethile ka ba wa bona gore le bona e be ba wa kgethwa ka tereso gore le bona ba be ba kgethwa ka tereso gore tereso e re tsele bana ba modimo ka re ka laola ka moyo mokhetho holo a ke ra bolela mo scriptures se sengwe a re tshwarang tsela le se ka moya gobane moya le nama di a lwisana mara se se lwisang e gore moya wona o lwela nnete because o ke wona o na le tereso mara ha ile nama yona pholo wa bolela a re dikenywa tsa nama di pepenene ene a ke wa di tlhalosa pholo tsona tsela tsa botswa boloi mara the greatest sin o ya ka Bibele bana ba modimo ka mo profeta a bolela
sibisa se holo se se le ngona mo lefaseng go se dumele lentswe la Amen. and se se ra gore batho ba se ka dumela gore re tlhoka moyo mokhetho and the moyo mokhetho ke wona lentswe and ke wona modimo and re ka tia lentswe la modimo ra hlatla di moya re tshwere a true guide ba ra modimo o ka stimela o ka stimela o ka laola ke moyo mokhetho ka re moyo mokhetho o tlo bolela theresho and o tlo tiba theresho bibele hiri ba tla ba khetwa ka theresho in closing ba modimo anke re rapeleng ba re khona re sa tswafang modimo a re fe matla re rora a re fe matla a re ba le lentswe la modimo re ba le message this message sisters bibele a re you are not allowed to preach I allow re le ska bala lentswe la modimo you read the Bible because hona dilo tse di tse di ka le thusang ka mo and then mafelo mo tsebe phosing ya gago o re mo le passing wine a ke re lentswe la modimo dilo tse dingwe tse mo profeta ne a di bolela mo la bana ba mbitse dingwe ke sa kgona di fitela mara message e me be re tla tswela pele ka ona di bontsha straight ore batho ka mkore le khole too much le modimo re libetse le ka se modimo a re bopetseng so o phete ya lengwalo le la Roman chapter 1 batho ba botse ka mo pele ba bona ke ba yeta pele ba di kereke ba yeta pele ba di association mara melao e ba e pasta no ba e tlhokomela ya against le lentswe la modimo a kire dikuranta ba le fela le bala dikuranta le motlwile moeta pele o mogololo wa association e ba re ke South African Council of Churches ar tloileng batho ba le ba o nyalana ka monna le monna ba nyala le ditokelo tsa bona a ke tsore le sa la go polana mara o bala lentswe la modimo le rene ka tsona dilo tse ba no bebele ke re ba tlo hana theresho mara ba bona ba tla re ba na le borapedi ba hana matla borapedi se se ra gore ba hane matla borapedi bana ba modimo ba tloetse the Holy Ghost batho ba latsa maka di express tsa bona lentswe la modimo ba le tsere ba le tswaka le di politiki ba le tswaka le di education ba le tswaka le di loka o fela mo lefasing mara mafelo a sana matla go bana ba modimo ba ba hana mo dumela lona mara ba le dumelang ka botlano selo ha se bulela ba khone o tseba this is the voice not from God his voice from somewhere because o se se sena motho mo wa ira se o sira ana le tlotso e go itswa mo hona pero le rena ba ba di motlotso ya rena a ile moyo mokhetho o ka stule o re timeditse le ka tsatsi le diwa and moyo mokhetho ngwana modimo a nka ba kirile phoso ka mo hae mo ba o le ba kereke ba mpitsa ba re bon discipline ka moyo mokhetho wa tsere bitlo ba bonolo and then mafelong wa ra o tsama o le one wa le mara ba mpontshitsetse ka re as a Christian re tshwantse re be re fihle gore mangwalo a bibele e ka moka ba modimo mangwalo a ba a phetaga le mo rena moshimana a ke re o bile ona mo bibeleng a re bala ka yena moshimana o la wa boswatla o la wa gore papa ni fese se sa ka tsamaya and then a tsamaya a yo ja dilo tsa hae go mo la di fedile mara ona le letsatsi le a le one gore that's why as a Christian na go o tshwantse o be one e be wena le modimo bibele e re o na le letsatsi le e bileng a le one bibele e re ke ha bana ba modimo yena self ata atinyakisisa amen ke ha ke bala ka se ya se re hilobo yena arti ehleketa so you must come to the point mo le wena na go mo o le one o tshwantse go dule fase o tinyakisise wena and then o tle o create theresho ma kare as long as o re o tlo tsamaya bohalaledi ha o bonana le ba Kriste ba bangwe o ka se khomutela bone ba modimo o tshwantse o be le nako e be wena le modimo e be wena le bibele o ba le bibele o le one or le preacher right ka mo yiri se asalo go khona bona re ene o bala o preacher ka tsene ke di bala mo la bibele o tlo utlwa le amen ya teng ina le matla mara o ka utlwa na go ngwe brothers ali eme mo le preacher o twa di amen di subile o tsebe re la re karapa yona so a re karapa re ka ya go karapa mara nitting e tletseng ba modimo mo Christ tshwantse a dumelo karapi and then atie that will jukela ne tlile ka pastor Chris re tle ka matla re phile re tsebe our position no tlo kra ha le tsela modimo le tlile no fela ku tla ba le nickname ba re ke scriptword o tlo le di amen di a sobella nyana no tsi ore ai mtlaka modimo wa bolela ba no ka se mara ona le Holy Spirit ngwana modimo as long di tsaka mkhwa ola amen ya wa change ka re wa tsiba re mo modimo o tsamaya mo medirong ya ka re tshwanetse khawane le sona ke be in a right ke be in ka mko mo prophet a re leng this message the statue of a perfect man mo tsileng ya borapere so statue se mo prophet ana bolela ka sona ba modimo
a e be dilo tse di le mo go rena bona ga dilo tse di ka dula di le mo go rena batho ba modimo re ka se dule fela ra tlhoka go tseba mongwe wa rena Kriste Jesu a re kgwetseng koteng ya sefapano ene dilo tse a re di fitlhelele ka matla a rena ke re scripture se borole se direla se thome mo verse 5 se thome ko mathomo o thewe le sone o tlo tlo re sa bolela by his divine power ka matla a gae ka re yena se tsene a re fenyeditse khale ko koteng ya sefapano rena sa rena go tsamaya fela re mosetse morao as our guide and then a o sa nantwa engwe re tshwantse re ilwe yena o ruile a re fenyetsa so Jesus Christ is our guide. Jesus Christ is the Holy Spirit. Amen. God himself le Jesus Christ ke selo se se one le the Holy Spirit ke selo se se one so rena go tsamaya fela mo tseleng yena Christ o re fenyeditse khale rena re go tsamaya fela mo tseleng yena a ibutse as our guide ke rata o leboa sebaka se ke re bana ba modimo a re tlhonolofatse re tla re kopana ka tsatsi le lengwe re tswele pele ka this message because needing motho a ka tsamaya a sena a God wa timela that's why re bona le kereke ona ba ba modimo e khule too much le modimo ka o tlhoka a guide ba no re leboa modimo ka re modimo o tsiste mo profita ka nako ya rena and then a bolela tse ne di bolela ka bomoshe di bona ba bile ba profita ka nako ya bona ha o ka bala Bibele ya re bontsha re modimo a ona mo a tlhokileng gore batho a ska ba fa mo profit go ba wa file mo profit and then modimo a ba yeta ba bona ba profit ba ne a ba yeta go pele re bone ka nako ena re romile moshe re a yo ntsha bana ba go Egypt ne a tsamaya le bona boshuli montsiara Bibele ke re ya bolela yire ha tsamaya le bona mo montsiaring ne a tsamaya le bona a le ka motlasaini a libo and then mbushi a tsamaya le bona ka the pillar of the fire gore ke tlatla ke nyaka se sa botso ka re mo Exodus 13 ya Exodus 13 o ka no rubalela yona burule se ke be shoka yona ke ska no shia batho ka question mark mo mteri bo sa gore modimo a tsamaya le batho ka re mo Exodus 13 verse 21 o bona re modimo se a promised eng sona aka se skwele o rile o tla ba le rena o fitela mafelong a lefase gano le kana go ya moshi ne a sa ba twela ne a bantse o ka re ke mo Exodus 13 burule se ba le verse 21 fela go rakenya gore ke sani ya bontsha mo profeta modimo o romela a guide ya generation engwe le engwe le bana ba Egypt ba ntsha ko le bana ba Israel ba ntsha ko Egypt ba rometse a guide mo profeta wa bona ne le moshe kana a re bone gore na ba yetile pele ka eng ya mbale verse 21 and 22 o ka re ke shoka yona re ke khono o clear taba ya ka ya gore morena o ba etile pele ka liru le tololo ya morena o ba etile pele ka liru la tololo ge e le mosegare ya ba go ba la etša tsela bošigo ya ba mollo wa tololo ya ba go ba bonegela gore ba kgone go sepela mosegare le bošigo re le bana ba modimo ka se re tloele fela o tsamaya le rena bana ba modimo bošigo le montshia ya bontsha straight gore bana ba Israele na ba etile pele yere montshia rena ba etile pele ka ene borole se ka liru and then bošigo ba etile pele ka ene ka the pillar of the fire so modimo o re tshepisitse gore o tlo ba le rena o fitela mafelelong moshe ka nako ne ba Israele na ba tswa ko Egypt God ya bona ne le moshe modimo a le hona le rena God ya rena nako e phela mo na ba is the prophet of the time William Branham and then na sa tsamaya sina yetile ke modimo pila ke re modimo o rile ha roma batho a ra le dumela le tsamaya the true gospel mitholo tsa le tshatseng le yena re ka tlhokomela mo profeta tsamaya le re mo hona mitholo tsamaya le mo tshatseng ga no re tlhoka re tiele ntse la modimo ka botlalo re le phile ka mokgole le ka hona re ska be ra le compromise bona modimo ra o fitlile mo family mo bana mo dumela ba tsebe re wena a o shift mo lentseng la modimo ba tlise di invitation ba re na le a re tsebane o di tlhokomelo ra di thomo mara mafelong di o isa ka because ona dilo tse dingwe ma di family ba ba di tlo re lahlela mollong a re ka se tlhokomele metsamo ya re gore family a nke itse gore as a Christian se a tsidira as a Christian ke fella mo a tsene mo mara as long as re compromise re ya pe ba le ke batswadi ba ka re le ntse la modimo la bolela le re motho a nya go sala nna morao mara a ratang tate ha ile mama hae bona ka se khonong sala morao o tshwantse a thombe a ke mediro ya bona ha ile mebi ngwana modimo khawana le yo ka se kholo thankela modimo as long as a compromise le tsela modimo le tsela modimo ha re ka tsamaya sa ka e guide o khono fitla mo semong sa re o le bone le wena re le a sa le compromise ke le tsia the way le leng ka teng and ha moya wa modimo o fihlile bana ba modimo
o ira re ngwana modimo a thabele o dulele mediro ya modimo kana botsotso. Amen. Moprofeta a teacher ka kereke ona bjalo e khole too much le modimo ba thabela fela mejaivo ka mo ara dikereke mara ise re ba jaivela Jesu ba jaivela dilo tsa bona tsa lefase mara ba claim ba jaivela Jesu. That's why bona re batho ba di because of arna moyo mokhethe ha o tla na go ya lentswe la modimo re thomo fela pele mara ba bana le the spirit of God lentswe la modimo ha le ikutula rona re tloela le tsamayo fitlela moya o be o restore and then o le ba le kana ka re modimo a fihlile a bolela a re motlwele modimo a bolela phumule ditaba tsa ho ke lebeletse mo profeta a tlhalosa re kereke ile khole too much le modimo ka mpo ke le file di example ka tene tse dingwe no kry re meta too much le nako so a kere mo ha kana se bisa na ithoma bana go manga 9 and then re na le in 9 so re kra re na le wa opeliwa una no bola mmere kwa modimo ka thapelo tshwantse o be le di item a ke tiro me bo o tsene le di announcement ona mola wa kra re na go enji ona ina re file tsona dilo tsela tsotsotsi the word of God re tla re tlo ifa 30 minutes and then from there ba re ratsa mare ha and re expect re tshwane le bana ba le ba ya Hammanskraal ba utlwa re modimo ka nete le ka je boletse le dipelo tsa rena modimo re tshwane re mo fena go ya hae bana modimo ene message ya o fetsa o reriwa mo e se no o sale mo fihla ko hae o sale mora o mediate ka ona o re tla modimo ne le re mo hae will fortunately enough le message ya recordiwa le ona ila ya Good Friday ba thaba inyaka e teng message ela o ka tla wa utlwa re re jile bjang ka di Good Friday so o mediate ka le tla modimo ba ba modimo ka message sa le ya preachwa previous o ba botse ka re ke ona e tlo go ditsa mo khono o tloa mo bonyaneng ba modimo wa hula wa fitlela in heaven because modimo o re nyaka re be re fihle mo bana a ra tshwanela hore borapedi ba rena bo felele sa moemo modimo a tsa borapedi ba bo ha kunya ka batho ba tlale ka borapedi ka o ya o sa fele mara fela o khonala efi bana ba modimo re kontisisa o dula lentsweng la modimo kana go tsotsotse modimo a re tlhonolofatse ngizocela go sister Pretor or sister Leah o mwa bona if o khona o pela se fila se siri calm down Holy Spirit modimo a re tlhonolofatse amen ehla moyo nwele amen ka sesulu Oh
fela brother Gama vanhu va Modimo a re lebohe le Modimo. Amen. Amen. Kusenamandla ndani uzinomhlaba Mbhombi nomphelisi wenkolo yethu. Amen. Namhlanje sini kwesisitema siqala inkonzo. Amen. Mema sathi inkosi izokhulumisana nemiphefumulo yethu. Amen. Siyabonga Nkosi ngoba namhlanje sikhulumisane nathi. Sola la sola khona. Inkosi ngaso sonke isikhathi umoya ingcwele yosigayidayo. Zonke izinto esihamba kizo. Sibonga Nkosi mawusebenzise umfowethu ubaba Mbhombi esashumayela Nkosi esasiguide Nkosi ngezwi lakho. Wasifikisa Nkosi ezulwini lapha sizokubona ukukhulumisana nathi ngelimi nolimi. Ngiyathemba omunye nomunye othi wafika lapha uzwile intention yakhe kanti uzuzile Nkosi kulungu. Njengoba inceku yakho ithi yashumayela yathi Nkosi masimeditate ngalelizwi masemakhaya. Sacela Nkosi ukuthi masemakhaya usiphe umoya wokumeditate ngalelizwi ukuthi sikwazi ukubona amadoda nabafazi abakwazi Nkosi ukuhlala ezwini lakho. Amen. Sikhulekisane izingane ezincane Nkosi kulunga ukuthi nabo babe serious ngezwi lakho ngoba Nkosi izwi leli lifanele wonke umuntu ukuthi alikholwe Nkosi kulunga. Amen. Sikhulekisane Nkosi yonke imindeni elapha sizobuyela emakhaya Nkosi sicela ukuthi usiphe umoya uzohloniphaya emakhaya. Abantwana abahlonipha abazali. Amen. Nabazali bakwazi ukukhola abantwana indlela efanele Nkosi kulunga. Amen. Sizobuyela emakhaya sicela hambe nathi endleleni zonke sisihlangane futhi egameni leNkosi uJesu Kristu.